befunak ko mi ajege ade football idara fm ge na prize medu match ke referee Shifan di badu referee got ka me hunne Ahmad Amiz Tawfiq Ahmad Abdullah يترون محمد عبير الله يملهم حركة ترواني دو أمير كترواني هترون رفيق وتقى ميدو مش كوميشنر كي أحمد شاهر medu match badaro kurin fa kurigata the team is badalnu gene names Eagles team badar Eagles team ge Ahmad Imaz medu Forte Megara hemana fani semifinal match ke Forte Megara ge hori kurun seriye Imaz ge faratun semifinal match ka rangalu kulume feni foni gene dostake ade injury ga horma fo anakas Imaz kulen fasha mewani ade bench ge dostake hori mes mehar anakas Forte Megara Imaz jaga hodam men Nicola Eagles ke New Radiant che Forte Megara del finora the team the captain Ismail Isadi Imran Muhammad Raja ke number goalkeeper me turun Raja gami team ge simina kulun tere Ismail Isa ke des soba New Radiant team badaro men fa kurigota fasir me dos bench ka mehri hama aniya ge sabam gina dost ke hama kuluma durga mehri kiya war ke ba dakkan ba New Radiant fasir ki me hama New Radiant puri me rangal kulum teriya me hama bunalani fasir ki hama miharu hama gamis New Radiant ga mihatana emme gina goal je kulum teriya den hama warab bodu injury ge sabam hama fasir madukollen jehuni FO doctor bunu maka alun nikuti ekam ekkon recover ennuwe adive sama injury fude waraka hama ekkon 100% fit ennuwe den algondu hama me miedu hive hama miedu mechuge sama fasir waki hisabakon alonna fenigen danaka ade miedu team list ga ade fasir himana meni team ga badal kulun tere gotuga fasir himana meni Radiant ade miedu match fashani Club Eagles के goalkeeper Faisal तजुर्बा कार goalkeeper है Club Eagles के नेहरी हमारा जगह फुर्तम डिवीजन का गेम दूसरी का बंदे कुलन वन्ना कुलन तेरे मोहम्मद फैसल लकीवेस New Radiant आदे माजिया बदल करे मैं फाहूं कुलन मैच New Radiant के मैं फाहूं कुलन मैच का टीम දෙදඬු කාමයාබ් කොතින්නේ ඩේවිඩ් අද සතර නම්බර් විහාර කොට කුන්ත්‍රියා මේක තුරුම් මොහමද් හම්සා ජුවාන් කුන්ත්‍රියා ටීම් ಗ ಹೊರಿ ಎಮ್ಮೆ ಜುವಾನ್ කුන්ත්‍රියා ಫುರ್ತ ಮೇ ಗಾರಾಗ ಹೊರಿ කුන්ත්‍රියා ನ ಪದಾಯರು ನೀವು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮೇ ಫೆಶಿ ನಮಸ್ ಪೂರಿಯ ಫೋನ್ ಆದಿ ಬೋಳ ಬಸ್ කුන්ත්‍රියා ಕಲಿಬೆ ಅವರ ಬಾರ ಫೋನ್ ಆದಿ ಉನಿ Fazil ade Umer ali veto ya sai numes Roberto ngol bare numes deono fare Umer bola hodi ves
Mer gol kurma chanaga dimbola David Hamza effan kure fonoa de to masik kure nam Hamza offside go mihuri angala bola faika ves de meneri offside be hisabu Faisal kure bola fonoa dani Shifan David Umera Jasai Hasib difa ko Fakuria Muhammad Kariga Yasfad Maseke Kuri New Radiant ke ellume Yasfad Kari Fazil Kari mid ko Yasfad midani Faro akuram bola Shifan gaga jehva bola berwi Yasfad Habibaki ade India season ga Club Eagles ke medu terem faha kuregen dia kulum tere defensive midfielder ge role da kuri hnamis medu arimati kuriya kulum midani dan Mubin Sami Sifawa Imran Niaz Kuria Umera Fatu Uman mifar difa kuri Mubin Imaz Mazatum far bola gelduni madaplo Akram kariga Imaz bola hodi Mas Farouz Imazatum bola gelde fa Ahmad Ablo Kuria Laisman tume ishara kuri Club Eagles ke ildume command me referee nimma meti New Radiant ilum de gota Shifan kihna ba de team aturada furu gota badar faha kureni adi meditere hama niya ege turun aku hama den Eagles ke hama bunanama emme faham Mazia ge mihun nikun hama 11 mi fennani den adi hama gayaganda ka 4 minute miharu mi kulevun badar hama de team ge pressure imbarun hama adi tirikok ge nagalak game nohene ge uletam mi fennani Shafiu Niaza Akram fahatun Shifan Akram fali balukoda Ahmad Abdullah mikuluni Hamza Ahmad Abdullah deveto jassa mawada keeper ayteri angade jassa devuni bola Club Eagles ke coach ade Husan Abdul Ghani David Umera Merdona para David mikulu namis Numan Fatun yes bola beru kolli Ahmad Abdullah kuma choras ke bola Umer bola me arani namis kurin keeper Faisal bola hodi Muhammad bola hodi Akram Imran Malisa Mubin ade Yasfadei Yasfad kariga Muhammad maseke mikurani Muhammad kure fonwali
imran gol kurmecha naga dim bola bas masaka kuram mehri imaz bore kurin ahmad abdullah bola beer kolli imaz bola control no koroni demme imaz me har raje gori kuluntere badare me ummide kuluntere kotuga fah kore kuluntere fer ka zuan kuluntere imaz kibes fazil jasa bola lo control no koroni foul david karim meet ko fe kure midani Shifan Hamza Fazil David Paramatiga meri akuram kari Sami masake mikurani far Muhammad gol kurmacha naga dim bola Umeru control ka Umeru gol kurmacha ko far wadi bola matim midiye ade karegori Numan faga jehifa corner ka bera midiyai demme hama wara rangalu fursate umeram milibuni umeru tankole balala david kuledina hama game 100% gole easy gole hama game umeru angle haniwe fa inda jehumun eti hama e gellige midi wara rangalu fursate mini radiant mikelle soba faagula demme david west mulling huskon ara hori hama umeru gastu kuri gola funwala uma kurmacha naga dim bola mi far Numan faatun difa ko fa kuri funwa midi David Umera offside ga mihuri offside ve hisabu Faisal bola kuriya mi funwadani foul Ismail Isa sekarega Fazil farfatunas Fazil foul mikuri Eagles ke jehun Eagles team Numan kurang ara mihuri miharo Yasfat Yaskar meet ko fanaga dim bola Yaskar gol pulun teriana kas difa kuri Sifa bola illani Rima adi mi aluganda ha mi 10 minute kulevonu mi fenna fenuma new radiant tankole hama madun tibe manzar mi fenna ni egota eagles carry ga mi kulem vejje kam wanya hama bodu team hama punish fun hama ga
ei player un hama tankole boda communication dan hama wahaka madu tankolen hama madun tibetam mi fennani tu mechuga ade yes new radiant me wani rangalu effursatu fahi koffa mi far sumero hamza ya de to masike kurin mubin huraseli bolya dan Smalisa Yasfadu kariga mi faro wara rangalu kawarinne demme hama lilige faratun efenigendi e bola aumge kurin lili ini hama rangalu tanak kawarinna wade ehennunnama liliya tankole demme e bolaga undagu vis Hamdan dan kariga Hamza bolo hodi Hamza Kuria Umera gena me sakkole baruwe faro bounce of denga bola keeper Faisal mi hodi Saba bodang hama matin bola lagen kule masike kuratam mi fenen defense bo matin new radiant tung hama bola teke leve to hama alugandu kurimve sama me aluganda hama kandima kurigotun FA Cup ge final hama analyze kollan e fursatu hama dibun hama eduwa maziya ya kulungir hama faha kolle wonu hama tankole gina umer kuda player physically dak kulun terieka high ball ma gina kuleta eduwa eha bodakan e woken nukuri ekam hama jehigen a mechuga president kabuga ekbana devana maziya kulundu emihun tirikogge new radiant kulengulunu ege faada kuri hama new radiant hama wara furi hama molevege eduwa hama feevi miga umer hunneru alugonda hama eggotakavves nupene hama mi gabul kuran hama football danna farattaku e digu bolatan umera kulen vejja eti e fasehen nuwana umer fayak kulegen nuni eti kaamiyaben kurevene alugon hama bunan Fahatun keeper Imran David far gol come chorosco dembola ero kuria fonwale to masike kuri David ge hama demme anek cash fenigengi David hama miyadu hama David ge move David hama wara try kuratan eva fene wara gina bola taka contract hama bola hodagen kulen uletan eva fene ehnos oppo adi alugondu menaka tankole bola hama hodagen kulen ehennya kule warabren tankole mifennani madu hunnata David adi aku umeru faratun mifennani mi kiriyaves kuda combination ek kulen mase kurata Faisal bola kuria fonwale ni guys Sifao Club Eagles get right back and the left back Prima hama adi alugandu hama ekkame ane faha kollana e by experience hama mi aadage team eke mi bunani experience tankole that team ka experience suri rangalu team ka kuleruga gole nujehi eda komme wagutaki mi alugandu mi idannawa experience madu team nuniyama a team elibe genda warabbodu hibbare emihunge confidence itura boost wan elibe chance aadage team taka nuniya mi final taka ಆ ಟೀಮ್ ತಕ ಕುಳೇರು ಗಿನಫಾರು ಹಮ ಮಿ ವರಗದ ಟೀಮ್ ತಕು ಮಿ ಬದನಿ ಫುರತ 15 ಮಿನಿಟ್ 20 ಮಿನಿಟ್ ತೆರೆಗ ವರ ಟೆಂಪೋ ಹೈ ಗೇಮ್ ಎಕ್ಕುಣ ಏಕಮ ಮಿಯದು ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫರಾತು ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಥಂಕೊಳೆ ಎವ್ವರೆ ಮಡು ಮಿ ತಿಬೆ ಮಂಜರು ಎ ವೆದಾಣ ಹಮ ಮಿ ಹಮ ಕುರಿನ್ ದಣ್ಣವಾಲಿ ಹೆನ್ ರಿಮ ಫ್ರೆಶ್ ಅಳಗೊಂಡ ಹಮ ಬುನೆ ವಿದಾಣ ವರ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತೆಂ ಹಮ ಉಪ್ಪೋ ತಂಕೊಳೆ ಬೋಡ ಹಮ ಫಯನ್ ನಾರಾಗೆನ್ ದೆಮ್ಮೇದಿ ಅಳಗೊಂಡ ಫ್ಯಾನ್ ಕುರಿಯ ಫೊಣವಾದಿ ಮಕಂಡೆಗೆ ಉಪ್ಪೋಗೆ ಅಳಗೊಂಡ ಹಮ ಬುನೆ ವಿದಾಣ ಹಮ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫರಾತುಂ ಎ ಪ್ರೆಷರ್ ಎಬ ಇನೆ ಕುಳೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಗೇಮ್ ಮಿ ಅದಿ ಮಿಯೊಳನಿ ನೇಳಿಗೆನ್ ಅಳಗೊಂಡ ಬುನಾನಿ ಹಮ ಕುಡ ನಮ ಸಂ ಪ್ರೆಷರ್ ಇಂದೆಗೆನ್ನೆ ಅಳಗೊಂಡ ಹಮ ಬುನಾನಿ
Meshka new radiant age team ge astu kolon hatana adi tikki fonu namas new radiant fonu wali hamalata hatana fonu wala mewani club eagles sa new radiant ge gola dima kon adi me hamala fonu wanu deve Imran Imaz Isa Imran me koloni Imran gol kurma chauras ko dim bola me far Shifan difa kori fara Muhammad bola me hodi Fazil Madablo David karga Sifa masake kurani Sifa karan bedu ko for David midani Yes David far gol kurma choro bola Hamza Niyaz kure fonwa jen atim midiyai demme samarima hama David ge hama individually hama warar rangalo hama me de player hama warang hama jehila beat kolla hama area tere kuleli bola heme mi 17 minute kulungiru hama gamus David Faratun hama ekani algondu me beenum waakahala e rangalu tempo ga mi fennani ehem player on tankole hama kuda tankole madu miti weni hama anikka salgondu bunana hama mi pressure kommeswaraka hama bodu terega iniye hama Umer badar hama faha kolle mi season ga midiya season ala badar wara bodan hama Umer ge kulun davege midiyai kine ba boda faha kureno miga rima tifaha kolli hen Umer ge kulun ma davvegene miga nude algonda fenne echeri ma kari mi bunelani e midiya season nuni ege kurige season ga asfa ga ekkon Umer kuluni Rangalu bole anikka sama David Faratu mifenuni hama David hama warabbalala New Radiant miyadu hama mihadana hama kuri huriha attack ge hama David ge hama warar rangala ehi terikam milivindene hama warabbalala demme sama area teriya kuleli bole me rima kuring hama tifa kolli henge mi Umeruge algonda fennu Umeruge kulum ma davvegenennu eruga New Radiant ga Ali Asfa kuriga kule kulumum wagodaki Asfag bola hold kuruma huriha gotaka belias Asfag huregen kulumaki itura fasehe ituru hivvare huriha gotakun New Radiant an advantage Jasfad before kure fonu wal bola sida kipara dimada fonu wal bola arane kulun tereves de mene ara hani engada ko Jasfad johoni sida gola dimada fonu wal Uman bola difa kure faru Umer wara masike kure bola dipeto Uman wara rangalu rima demme hama Imran hama balala Umer kuri genda hama waran awahan hama kuleli rangalu hama sappen ei ne hama faha kollan rima hinge Imran hama kuriga gawmi umbaratu gehen alugonda hiwani mi Faisal victory goal ga hutta jehi sappakun hama fenuga jehi Faisal bomatin MV ma egotun hama Imran demme egotan alun hama try kollam me sulefane Imran ge emme mashhur en kantan ade ade hilaf hama golen ei ham kom fenna kala manzaren nu muli duniya ves mashhur egen dia gole gotu MV ma hama egotun hama Imran ge hama warabbar sappen hama try ves kollafane miga nenge hama player go Vishnu huri ki nekkame Hamza Akram deveto masake kurenu mas miharu madun me alugandu me hi kura asu New Radiant ge tempo madun eba avaswamun eba de miharu kudakon eba hama rangaluwamun de eba Eagles tankole boda fahata jehilafa intam mifennani hama Umer gol kurma chanaga dim bola David kure fonu wal bola mifaru Faisal difa kure waran hussecchen hama David demme hama fonu wali hama sida 100% hama muli gol oba keeper dimada fonu wali Faisal ge hama wara rangalu seveke alugandu bunani mi Faisal ge confidence illalan hama ituran hama Eagles ke player unnaves hama mi koddin hama wara rangalu seveke Faisal ge experience national team experience plus AFC Cup experience alugandu bunani Faisal hama wara outstanding seveke demme hama fenigin ediye Mero ade machan hillade bola David
control kolla hemburu ngol moving huska me hore nice ei Faisal hama demme algonda wenna fine hama Faisal focus koffa ini hama boleya iturakan evve stepen nala hama mulin hama bunana hama boleya hama Faisal ge waran hama rangalu seveke algonda bunani hama fenigen impiye mas bola beru andu kolli Messi hama me rima hama komme bowle gehen hama chest control hama wara rangalan hama gina bowlata screen kofa hama free kick tang hama hodam midani hama new radiant half dere Messi libe hama gina bowle ki hama eagles faada huri hama rangalu bowlata ke Messi faratum mifeni gem midani sifa bola kure funwadani Fazil Yes, far. Deveto Jesse, Abba was modern the Bola Jessa. Muhammad Bola Hamza Hamza Zamuli Huska Mivandani Hamza David Jonafar Hamza Deveto was a woman for Saudi. wara rangalu ranne hampuge faratun demme ifenigen die hama David hama try kuriyeti 1-2 ek uleveto hama hampu faratun ifenigen hama die wara rangalu hama bola hifagen hama rangalu du run eke buneven Hamza Umer bola me Umer kare hasib masake mikurana Umer devana fara Hamza jessa bola fara David bola hoda David kare ga skulun terin bola hodi Mubin bola den kure midani Isa offside ga meheri bola jassa dero Eagles ang afon Ismail Isa ge kulung hama wara boda best rangal veje punen heni well Isa ge farato hama team player ge gotu ga mehar fa koreni soban miga hama rima hama games hama Eagles ke hama captain Messi yaki meharu Messi yaki first division ga furta hama bodu kulabakan nikum player ehvima Messi yaki adi umurun eha dori kamuganu vies algonno hama bunevidana Messi yaki experience hunaru veri miharu hama rajega kulemun anna emme rangalu em midfield e vesema egotum Messi faratum vesema me season ko mi fenigem midani hama adeya hilaf hama rangalu kulumeke algonno hama bunani David bola control nu kore uni rangalu bole jassa denna mes fa dashum bola diyai rima algonno hama fa kollan hama adives new radiant ge midfield tere thankolen hama soft kom mi fennani oppo hama e normal kon ehem mechutawge e kule kulumen hadi ea gaatavve sama algonno e rantake nuni yam e defending e ete kutawga bair vela tan nufene thankole boda aadage pasta niya faratum ves fenigen dani thankole sili pasta ehem vejje kam wanya mihim migemu daakam wanyama algonno kurim midenne vihen a team experience dakkulun derin taike bunnyas e team itura libe hivvaren ei emi hunna confidence e boost kuramun as mi punish kurane migota daakama wanyam Isa mi faras goal kurma chanaga deni far asfad kuriya fonwadi kipa run waran open ecche demme area tere me jahali hama mulake hama bunanama balanu levi demme jahale woni hama ekam waran open kon demme soti mi defense teren hama du kolla hama maakunuko open header demme hama e thankolen hama aadaga kon by situation tawga mi fennani thankole anikka sama mi fenigem midie safi faratun sama miss pahe miti mi rangalu koggen nuniyam ni radiant mi game itura kuriyan aadeve kan nune win kuran e waran udagu kamakawan Faisal bola kure mi fonwadani Ismail Anil Medu new rent team Irshad Dumatka bench ga huri assistant coach Ismail Anil the coach Mika Edwards ani faham kolom match ga bench fonwal so medu match suspend refa Shifan
Shafi Fatun Kachifana Mikuluni. Tuh phone al bola fudera ka matin keeper demme jassawani keeper deka ha ball nu kannege bekpaha ka deeru තංකොලේ හම අරිමා හම අලගොඬ කුරින් හම පහ කොල්ලෙන් තංකොලෙන් ආදාගේ අතිවෙස්සම මි හම ගෑමුස් නිව් රේඩියන්ටුගේ කෝච් හිංහම ජෙහෙ එකහද කුළුමෙන් නූන් කන්නේගේ අදි කොම්මේ කෝචෙන් එතා හුරිකමුග වියස් මීකා වියස් නූනි අනිල් වියස් අදි එහෙම් මීහෙන් හුරිකමුග වියස් අලගොඬ මෙ මෙබුණා එක්ස්පීරියන්ස් නූනියා මුගිනදු කුලෙෆති ප්ලේයරුම් පරාතුන් පෙන්නම් වාන කහ කුළුමෙන් නූන් කන්නේගේ අදි අලගොඬ මෙන්න මි ෆෙනිගෙන් මිදනි හුරිහා ගොතකුස් මිහාතන ඊගල්ස් එමිහුන් හම එමිහුන් ඒ කුලේ නෝමල් ගේමා ගාතන් එමිහුන් එබ ට්‍රයි කුරාතන් අලගොඬ මෙන්න ෆෙනේ නියස් අක්‍රම්මා ෆාරස් අක්‍රම්මා තුම් බෝල control nukorana demme fa dashuga taashwi bola marima wara rangalu fursate akuwa rangala furtamata chun control kolla hemburilla fa jahalina muhammad demme sama wara rangalu fursate milibigem midiye mikahala fursategge beenun ebaje hifan ya ganda kabbuna na miharu detin fursategge me chance libijje hama rangalu gole jahalane hen numbeje kam wanyamu e miss kura kam wanyamu eagles libe fali fursatuge beenun hifun ga sa bola berwandu kolli Shafi Fazil Hamdan bola ber kolli mi tirima hama mi ginan hama mi matin kulen ulefikama wanyama hama mi advantage hama mi hama algondu bunani hama mi eagles advantage ke matin kulefikama wanyama ei numanaki miharu rajega kule hama emme rangalo heading rangalo player e algondu bunani te ege turun faisal ki hama imranu nagafa hama high balls ke emme warugada ek keeper embima high balls evaran area tereyak New Radiant to forward line kuda vefa eha warak kulem vejjikam wanyama miti woke algonda fenna fenuma rima mi bunani miti eha rangalaka woke nukurane bunani ege ituru ege badaluga umeru fayak kule nuni David fayak kule nuni hampu fayak kule fikam wanyama speed playerum sotu rangalu playerum ehem vejjikam wanyama wok kurane algonda bunani Uman kurami fonwali Sifa bola belum bidani Hamza rangalu bole hampuge mi warab balala humeram mikuledi Umeru ere terega Umeru gol kurma huras kodin bola faru ade gola dimada fonwal to monsige kuri numes akuram bola ara hore huras kodin nama ma rangalu is kannege Tereka bara fonwal is bera bola midi wara rangalu counter hampuge ham warab balala fa umera kuleli bole umera eti huras kolleve gonnuvi engal hanive fa enuma eki wara rangalu paheke hampuge faratu algun bunani fe Fatu Uman bola kurami fonwali David Meru denu Farad Era jassayo to monsige kuri Itere Niyaz ole bal ko Fazil Faru se faru nagade veto monsige kuri rangalu defending ne safi ke faratun hama Samih
Gasfada Isa de far Samia kuleto maseke kuri akram bolo hodi waran hama mispass ama ginakom mi pennani hama David Kariga de kulum tering Eagles de me maseke kogen bolo hodi ima hama gina bolata medum mi kulem mi try kura mi gina bolata adi hama rangala nukule levige midani hama niya ebe sama wara ආදෑගේ බෝලතන් එබ මිස් කොල්ලෙවේ මියදු ෆාව තුන් දෙමෙ බෝල ගෙල්ල එහෙනම් සමය බෝල හොදි රන් යස්ෆාද් ඉදර කොහුස්ක මේ වන්නනි ෆාතු චාෆි බෝල හොදි එහෙනම් ෆාල් කෆ මියති චාෆි වර රංගල පාහෙ දෙම්මේ ඊගල්ස් ගේ මිඩ්ෆීල්ඩ් තෙරෙන් හම මිෆෙනුනි ඒගේ තුරුන් හම මුලකේගේ ಕುರಿಗ ಅಟ್ಯಾಕಿಂಗ್ ಥರ್ಡ್ಗ ರಂತ ಹಮ ಗ್ಯಾಮಸ್ ಮೀಗ ಮೆಸಿಯ ವರ ಫಸೇಹ ಮುಲಕೇಗೆ ಮೂವ್ ತಕ ಅದಿ ಮೆದು ತೆರೆಯ ಕುಳೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಮೀ ಬೋಬುಳಿವೆಂಗೆ ಆನೆ ಪಾಸ್ ತಕ ವರ ಫಸೇಹ ಕೊಮ್ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಎ ವರ ಮೂವ್ ಕುರಾತಿ ಮೊಹಮ್ಮದ್ ಕಾರಿ ಮೀಟುಕ ಫೆತೆರೆ ವಣ್ಣಂಗಳು ಮೆತೆರೆಗ ಫಹತು ಮಿಯಾಸ್ ಶಾಫಿ Veseli Chafi Falco mi alugondu rima mi buna wahake ki midfield tere nuniya defense tere e jassada mawara alugondu mi buna adi experience kitem bodagas adi huriha gotako belies bodu team evs tankole faseha kollafikam wanyamu miga hama gina fahara football aga minnani punish koppe emi mikala mi foul ta madukuran ebaje midfield tere ebaje rangalu kuran huriha kamen ebaje miga improve koggen nuniyam eti undagu wane new radiant Imaz fonwali bolan faro oluga jehifa matim midiyai baran Imaz fonwali Gol kuma nagadi bola Imran Kariga Eagles kulunterin Falkov meti hama games rima miha tana hama 30 minute kulungeru Eagles ke faratan hama dewaraka hama rangalu zuwan kulunterin ge faratan mifenigen dani hama wara team work rangalu spirit high hama wara rangalu game ke bunani hama hibbaru dunuko hama jassadaage hama bola kirikoggen ule manzar hama mi alugan manna mi fennani Eagles ke coach emme hingama je kolumba team ge hura kulunterin ge faratu mi hatana yaru Eagles team abada yaru Eagles team abada harima alugandu hama kurin pa kollin ei Eagles kahala team aka New Radiant kahala bodu team aka gole nujehidiya komme wagutaki emihunnan hama libigendane ituru confidence emihun game tereya wannan libe ituru fursawtak ehmima ekotun miga hurihaves mi game ga gole nujehi da komme wagutaki Eagles libe advantage ke alugandu bunane rima Imran metrem bola Maza Muhammad bola kuriya funwali mer bole maseke mi kurani nume mer kariga save mi far foul kurimi teraka rangala Eagles kula munda wagut koleke jeheni mi wagut kolaki odak hamani ore defense hama miyadu hama rima mi final nuni adi komme match kamuga vs eduwa hegga rangala tayyaruwe rangala komitu e masekkatu ge rate high buying hama gamus moluwegen fabane hemi miyadu wahe 30 first minute kulungeru algonu mena thankole New Radiant avurek Eagles playerum faratun eba fene e kashin hibbaru naga fe masekke kolla thankole New Radiant playerum faratu adi efennani thankolen aadage kulumeke bunani epuren emihun jassala afikama wanyamu hama yaginum bes thankole fasehawane goal jihumuge fursataka achi hoda
ಡೇವಿಡ್ ಗೋಲ್ ಕುರ್ಮಚ ನಗಾ ದಿಂಬೋಳೆ ಫಾರ್ ಫೈಸಲ್ ಹೋದಿ kas Messi ke hum war rangal pa hai maz badadan far uras kodini muhammad kure sade difa kuram fanwadi bola corner mi fenigen diye hum war rangal build up eke punde meni hum Messi ari machan neruma fo hum ari matin rangal area teriyan hum rangal defense keeper de teriye ji rangal hum krohe emme undakuwa ka cross difa kuran war simple ko hama Messi by far alugonu wenna mi fennani hama wara simple kon avaha kuleven iniya one touch nuniya devana touch nuni mihaku viddaminiya Messi hama wara rangala bolum visnagen mi game ga kulemun data mi fennani alugonu faro sami ho demme bangala ball ga jahan udevuni sifau ka sifau ball milibuni numan kare Fazil kare meet ko fa numan Imrana Ismail Isa run bola kuriya fanwadi warang hama mi adhage gotakan hama arima hama algodu mennam mi fennani hama new radiant player hama evs warakan hama zimma nagagen mi algodu men dena fara yasfada deveto masike koreno fara algodu mennam hama mi hama gamus new radiant ge komme coaching hurikamuga vs hama gamus player unge faratum mi fennani hama wara faseha kollam warang adhage game eke algodu bunani hama player mihatana mi game uga ಬೇರು ಕುಳುಂತೆರಿಯ ಡೇವಿಡ್ ಫರಾತುನ್ ನೂನಿಯಾಮ ನಮಗಾಮಸ್ ಆಳುಗಂಡಕ ಇತುರು ಎಚ್ಚೆಲ್ಲ ಉಳೇತನೆ ಫೆನಿಗೆನೆ ನುದೆ ಎಹೆಂ ಪ್ಲೇಯರುಂ ಫರಾತುನ್ ತಂಕೊಳೆಂ ಆದಾಯ ಕುಳುಮೆಕೇರಿ ಮಹ ಮಿ ಫೆನಿಗೆಂ ಮಿದನಿ ಅದ ಅಪ್ಲೋನ್ ಫಾರ್ ಬೋಳ ಬೇರು ಕೊಲ್ಲೆನ್ ಕಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ಗೆ ಲೋ ಫೌ Imaz Ismail Isa rangala bola control nukorawni New Zealand kuluntirin hoda Korea kuram karigai ranu far bola hodi Imran demme sama rima hama de midfield un ekkon hama dieru aku niya bola gelluma fahama hingam feri ege badalu en nun kanne coachaku beenum wane kamaki e bola gellunima e badaluwi defense bola libunima e attack ehmema football aga me innani de goi gellunima defense libunima attack e thankole farwa kodakom mi fennani ha New Radiant ke ellu Samih bola beru kolli warab bodan hama me playerun hama hinga tan alugonu menam mi fennani move kolla tam vesama waram madum mi fennani e move nukura kam wanyamu me alugondu men me support run nuniyamu beru me mechu ballawum da befulun nan hama gamus aadage game ehn mi fennani e pasta gina befa avasveddikam wanya tankole 4 gadakum midani tankole aadaya gotakam midani hama warab bodan hama new radiant faratun da move tam madukom mi fenigem midani Eagles mihar wara boda game tere wade fo ekka hama boda faha kole hama bodan Eagles ke game gotuga furtama half ke faha kola hama boda mi ko fenigem midani Sifau Imaza Maskariga madaplo bole masike mi korani Maz foul mi kori
Zile fan kuria mi fonuade mas bola vera mi diei fan angalu pahe kudettege mata mi fare ke hama control nuwegen midiyai Samiho mamara kuria fonuade go tenui Sfad bola fetere mi onen fala da sai bola Muhammad bola hodi demme sama Messi ge hama war balada furtam one touch mulake kulali pahe hama ege iturun hama mulake ge faratum ve sama ni fenigen midani hama war rangalu kulumake alu dumani kafi Niaz bola bago kofa Muhammad Fatu Numan kuria fonuade Ismail Isa ekane kuriga meheri Imran Faruk kuria Mero atuga demme bola jehuni rima mi hama bola tirinu kura kama wanyam hama waran undagu wane bola hama matin kulen ginafaru miti faseha awani tankole warugada new radiant iskolun digu number 9 ne strikeren hurinama ege iturun hama matin ginafaru mi kulen uleta hembeje kama wanyam umeran hama eti control kuram besundagu wane kuriha gotaka eti tiri kurima mige advantage hama new radiant hama rangali miga nenge aluganda kakki vegen kame kuriha bole matin kulen meole sababaki Niaz atumi far bola gelduni Asfad Farun oda di mada fonuade no skipa Imran faseha seve demme sama waran hama aadage bole mi gelluni midfield teren gelluma war rangal free kick e war rangal hisabakun hama new radiant milibuni demme rima kurin e bola umera hama aumuge kurin hama medu teren niyage faratun hama waran aadage bola take miedu miskura ei football ya algon nubuna bole misnuwane ekam niyage faratun hama waran aadage bola take hisabu ga hama danger zone den hama e fahu hama reaction ve sunnani hama aadage gotaka hama hingalawa eha zimma naga kala usula kannun ekam miki fennambaane manzare nun kanne adi gomme coaching eta hurikam adi mihata niuge hama gamus mi fennani eha edeve kulumen nune algondu bunani mer bola kuria fonuadani mer kuria fonuade bola fas bola ga jehuni der fare Niaz kuria fonuade war rangalu sote niya faratum genu war bar sote algonda hivani player eagles player ge me kashingandu ganu niya banduga kannege jehuni war bar sote Samiho block kuriya shot amkon umera ki hisabun libe free kick ta hama war reach goal tere fonuwala hama kiriya demme goal jump kurima hama boluga jihifa mini achega mehar hol kontena badar hama umera ki free kick emme yagin ek kulun teriya bunun jehuni umera ki hama technically hama bolaga kuriha gotaka be sama spin lafa be adi nuniya shot power be se huriha gotaku
e hunaru libigen wara furihamen e hunaru libigen ba player ege iturun hama alugandu pa kollana hama free kick ojehiyes soten negi kamuga beliyes akurama kiwe sama e fada hunaru hama libigen ba player ka chke ade fortama half ke kurihama ogot hama meoni turogot ke kulo mehar kurem midani Shifan kure fono al bola numan hodi Ismail Isa Shifan garan beetu kofa kurem midani Mubin win kariga shafi mi far bola hodi yakko medu match ke forte mahaves nimige midiyai de sume ge natija yakko the team member game cup football mubarak ke final match kurem midani forte mahaves nimige club eagles adi already team ka score de mujhe soba kena ba jumla gote ke badaro hama forte mahaves meharu algondu wenna ha fenige midani hama playerun ta fabage anneru hama gamus new radiant playerun faratun moonu matin fennani hinhama jihumennu miki ma bodu massalennum football aga hama komme duhaki emme rangala kuleve duhevesnu miga mistake take sekam algondu punani as a team game thankole miedu thatte milkuran nikungiru new radiant playerum faratun assu e fennam beenum wa manzare nune mi fennaniki adi supporterun navves adi hunna coachakavves thankole aadage game eke algondu punani miga wun ekarigenve aluganda lafa kureve gotuga e timmana faharat tari mil kurati e boluga in pressure ehen kamugas vedane mi aluganda penna echen hama rima mi bunelani miga vedane hama pressure bodu terega inima e ekkala kulemun anna avas gema niwa abural nulevigen uleni hen alugandan hama hiwani bodan hama hen ekamu devana hafu ga alugandan hiwani mi kulumen nun kannege pennani tankolen avas mi garangalu kulume kannege aluganda hiwani fenigen dani alme mi hasabu ade mi badalen fortama half ke highlights ade fortama half ke highlights de me from afenege medie Prince Cup football mubarak ke final match ke devana half ek sol me badal kollana no mes miyogot kolo TVM ge control badal kollana
the team was nada nikume me har me hori so devana half nikunda furtam half ka hama maganu gotik new radiant ange team ge game nukulu unukam faha kurege me detan kole madon hama new radiant ge nukulun tere hudika devana half nikunda the team badar konka baltake bad the team kuluma gedna jan mish molu mi hama alugonda hama intro gumun hama rima faha kodin devana half ga tankolen avas kom game fenigen dane den alugonda hama tankole itura hama ni radiant abe gotun alugonda hama wahaka dakkale munge den ega belun terin hikopana alugonda boda ni radiant kodase mihen no miga hama alugonda ehen bodan e wahaka dekke rangalu wara bawaru experience player un take egota e da kama wadi aharna alugonda hama ituran hama e player unna wahaka tan hama deki wege midiyei hama gama shrima hama mi half ga hama tankolen avas game fenigen danaka hama alugonda hama ummid kure hama dablo mi farna gadi to maseke kore bola bera midiyei Fazil bola hodi dan sai bola fatum far satu bola geduni isa dona fara jassa faru is radiant kulun teren bola me hodi fara asfad bola fe kore down tere bola bero hemeti asfad bola hodiru half ka Eagles team hama me rangala kulone kuntere gotuka hama just faadu faha kurevene David dekulunderen kar beat koffa mehar kure midani non karens beat koffa David far David atum bola gedduni boys faha kurugata furtama half ga new radiant team badar new radiant team me rangala kulone kuluntre gotu ga David faha kurevene kina hamadata hama ufedi hamadata ke David de sababu ufeduna hamadata ke bunun jeheni ran fahatu mana mikuluni sifau Ismail Mubin se kuri Imaz bola hodi Mubin Isa Asfad offside go mehori me rangala line fennana kolundire gotugama Asfad wane mes Asfad street chinika mehore uni Abdullah kore funa bola Sifau hodi Akram David Fazila jassa bola takole baruwi soba mi season ga hama Fazil ge faratu media season ala bada hama fudera ka rangalu kulume faha kore budan jani media season ga BG ga ma rangalu kulume astu Fazil ge kulunu dekke jeheni rangalu waha ke rimati guni hama alwanu menna ham mi aharu oppo faratun hama bune veni hama wara rangalu kulume ke hama mi season ga Umer ere tere wade Umer gol machana ade to maseke kore na faro asibu huraseli onar ka bol beru rangalu konare
Umer kuma naga di bola far hamdan ge wara rangalu defend hamdan ki hama wara speed rangalu defending hama wara hibbar pura rangalu kulun teriye mige kurin fake up ege quarter final ga hama ali ashfaq falling hama wara rangala hamdan algonda hama handam be wara rangala kulun player hamdan ki achege tevisananda show gawme team ustaga hoda kulun teriye hamdan ki Fazil kule tamo se kore fa bola hodi para Fazil bola hoda Umer kuram evita de jassa bola maamada ves dura jassa woni mihar hama game sima ni algonda hama fa kollin intol gadiga Isa puder masih ketemu bola hoda hanu stamul tere ankas ini kia ka warak boda eki kuritan misalnya sama referee sama edis waraka Umer para kau kurma naga di bola Uman Faris di Falcons Korea Farah Asif Korea di Fonwali David mihar hama rima hama wara avaskum game hama miseni game dani kankole tempo avas veda fi game ge mana demme ade small isa bola hoda masika kuri tang ade Eagles um penalty එක වර බොඩ appeal kuri soba kina bade me Shafi ade Messi ya kuri charge fa kuri ei hama algon nobuna nan ei ki penalty ke hama demme referee ves tudevara ka hama khari ga huri ei pahatum elwi kinun ekam kommis waraka body contact wi ei komme godis mi football ki body contact wegen kule game en hengima ehen jehila komme fahara ku penalty dem vejjiyam salamatan nonnani kanehen referee ham gas para saaf kon denne manjar khari penu ima referee Messi appeal kuri referee ego tamu Shifan ade Rubin fahatum pressure kuru mi sabu fahata kos bola ber kollam wara rangala hama mi rima Eagles ke mi kudi young player unta hama pressure demun hama ni gondani demme sama kudatte back pass kuri hama Asir bola mini kumnani te misennani hama gamus mi radiant ge attack hama gamus itura warugada wegen dane game ge tempo avas wegen dane hama gamus Mohammad Niyaz ke badal gali Fasir kole mini kuti Samih far kure final bola far skoda dimawa gotendu ni faun kole match ga de mazia kola goal jehi puluntere Samih hoki wara hama rangalo sotike gunani ekam kommis farka bala laaf jahala munna me viramboda eti target kuro release karne Zaya made dan Falcons noti soba demme new rated nun kolu wada made defensive kulun teriye nuni defensive midfielder e bada attacking midfielder e kolu mini ruwi boda attack visna ba mika hama komme gote vs eba new radiant mi kamyab kuran denun kam banyam anikka sama rima hama nurakka hisab ko new radiant ge Eagles kulun ter wara boda appeal kore foul nu kamange ekam hama ni ega referee hama nimmani ega appeal kuriyas miga referee saaf kon e foul ekama banyam hama referee gotakan nimmane
mi de merima kurin pa kuri hemmi ane etekin eba jehe new radiant ete kurangalu kuram mi game win kuran benun kamu manya hemi me gotun mi medu teren tankole aluganda hiwani niya ehin dustuha bala tankole adag kulumen niya faratum fennati sente kahada player benchu ge ni aluganda bunani hama itura ete ku warugada kollan akurom mem aku oppo meta jassala hami bedel mi gene ಫಾಸಿರ್ ಬೋಳ ಕಾರೆ ಹುಟ್ಟದ ಹರಿ ಫಾಸಿರ್ ಅದಿ ಅಕ್ರಮ್ ಫಾಸಿರ್ ಕುರೆ ಫುನಾ ಬಡವಸ್ ಮತಿನ್ ಮಿದಿಯೈ ಆ ಬಡವಸ್ ಮತಿನ್ ಆದೆ ಕೆಮೆರಾ ಬಟ್ಟ ಪರಿ ದಿಮಾಗ ಬೋಳ ವದೆಗೆ ಮಿದಿಯೈ ನಿಂಗೆ ಟಿವಿ ಕುರು ಹುರಿ ಹಿಸಾಬು sente rima aluganda hiwani adi tankole ranala omakkes adi ene nani kanne kudiye kanne denne amiri eri gotan ara bar shot naga hune adi ranala sente game ganna wagit kole meta Fazil atum bola gelduni Isa Messi hama vara rangala hold ko hama Messi ge hama beenum wa kantam Messi kuramun annatam me fennani hama Messi alli mun hama 80% 90% bola ga hama hold ko Messi gina bola tam me hama pass ko gen hama kule tam fenne Messi faratun hama vara rangala kulume ke alur bunani hama me team ge emme kuriya kule kulun teriya ge faratun hama ke bola hold kuram beenum wa wagut hama vara rangala hold kuram me dani Old kofa komme far sama rangalu pahe detan hama Messi ge faratu me fennani karan Oman fa kofa bola beru kolli sama miedu mi mechuga hama evve risk naga tanen nufane hama vara rangalu hama risk free game Numan faratu me fennani hama emme key player Eagles ke defense line ga emme Numan Fasir go kroma chakurum faros Numan difa kori ke defend Fatur Numan pure funo bola isna isa maseke be korani Fasir kare Numan on kare meet ko fade vego tenu Fasir kanu fara aros Numan ge maseke tun ade bola bero ehna me offside ge mehri Hamza bola jassa deru hama vara rangalu form ge ingerima hama Numan ge hama me defending me bola ta hama gina bolata hama Numan win kure tirin ya kamuga wiya sama onne ya Numan na kiya dihasakon heading rangalu warugada hama niharu hama yangu emme heading rangalu player business me dokka Numan Fatum Faisal bola kure funo alani Run Umad war reeti ko demme mas karim beat kolla bola fe kure midani ya dem jassa bola mabadus baruwi Uman demme boma din deve to henno mes te gas kulun teren bola me hodi Umer gol kurma chakku bola Faisal difa kori ade Faisal rangalu fursate demme sama Umer rangala huras demme rangala fire bola nerikam rangala ama huras nukollevige midiyai demme ege kurin hama Numan hedunu tankole adage mistake un e bola medu terenge lige midiyai de vettemo bola kuriya fonu adi ves Fazil ya alugonu mennan eba peneni ya febumai ko oppo hama medu teriye jehilage kuluwan hama wara mase kurata nagalu pasta jaha mundata David vettuni henno mes play on me dekkevi
ಡೇವಿಡ್ ಅದಿಯಸ್ ದಣಮತಿ ವೆಟ್ಟಿ ಫಮಿಯೋತಿ ಡೇವಿಡ್ ವೆಟ್ಟಿ ಫತುಮ ಎಕ್ಕೋ ಬೋಳ ಬೇರು ಕೊಲ್ಲೆನ ವೆಸ್ ಮಿಹಾರು ಡೇವಿಡ್ ತೆದು ವೆಜ್ಜೆ ರೇಡಿಯಂಟ್ಗೆ ಎಲ್ಲೂ ಅದೇ ಈಗ ಸ್ಕೂಳುಂತರಿಂದ ಒಳ್ಳೆ ಬೇದು ಕೊಲ್ಲು ಮಗಳಿಗೆ स्फाद कारेगा लो भी फार बॉल बेर को फैसल कहला कीपर अने ईगल्स का हुरुमकी हम गैमस ईगल्स प्लेयर उन मी यंग प्लेयर उन तक लिबे वरब बोर्ड हिबर एगे तुरु न्यू रेडियंट हम गैमस एहा फसे है नुआने फैसल कैरिस को कुरु ए फैसल लकी एक्सपीरियंस रंगल हम वरम मोलो हुनर वेरी कीपर इमरान फर गोल आदि मां फोन वाले मिस की पाई इमरान फर सेव कोरी वर रंगल हम बदाला इमरान जहाली छोटे इमरान हमदीला हम पाली ओमान इमाजा सामी फर सामी हो तुम बोल गेलुनी इस देना फर सामी हो बोल हो दिवस Isa Mubin Mas demme Arivaccha dena kama visna huri names ma bada itere Mubin jassade uni mukiya demme hama Imran hama bala anuda pass kolle mukki hi kuriya me ako run naga fin kama anem bunana pass go hennun ekam akku faratun e run naima miga me bola gelluni Shifan Umer kare hasi mase kem kurani David yana fara Umera fara Umera adies yes fasira den jassade ball fara Numan hodi Shifao Imran Asfat Far Asfat foul Korea de Fazil Gol hodi Fahon ಅದೇ ಮುಬೀನ್ ಅದೇ ಯಸ್ಫಾದರ್ ನಿಂದು ಕಾರ್ಡ್ ದಕ್ಕ ಹವಣಿ ಮಿಮೆಚುಗ ಫಾರು ಫಜೀಲ್ ಅತಂ ಬೋಳ ಗೆಲ್ಲು ನಿ ಮುಬೀನ್ ಸೆ ಜಸ್ಸಾ ಬೋಳ ತಂಗೊಳ ಮಾಡುವಿ ಈಸ ಗೋಲ್ ಕಮ ಚೋರಸ್ ಕೊತ್ತಿಂ ಬೋಳ ಫಾರ್ ಶಾಫಿ ದಿಫಾ ಕೊರಿ ಅದೇ ಕಾರ್ನರ್ ಕ ಬೋಳ ಬೇರುವಿ ದೆಮ್ಮೆಲ್ ಸಮ ವರ ಫರ್ವಾ ಕೂಡ ನೀವು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಗೆ ಆನೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಅಂಗ್ ಹೆದುನು ಹಮ ಮಿ ವರ ಆದಾಗೆ ಮಿಸ್ಟೇಕ್ ಗೆ ಹಮ हम किरिया दemme हम दिए रन यस फादर पूरे मोहम्मद बॉलर बेर में कोल्ली
Ramadan Faru Asfad foul kor kamade Rasmani Shara Mikuri ಮುಬೀನ್ನಕಿ ಇಮ್ರಾನ್ ಹಮ ವರ ಮಸಿಕ್ಕತ್ ಗೆರೇಟ್ ಹೈ ವರ ಹಮ ಮಿ ಸೀಸನ್ಗ ಹಮ ವರ ತಫಾತುಕೊಂ ಹಮ ಈ ಗರ್ಲ್ಸ್ ಕುಳುನು ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಮ ವರ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮ್ಯಾಚ್ ತವಗ ಹಮ ಗೋಲ್ ವೆಸ್ ಜಹ me fahu maziya baddal kore match ke sam faha kollen je mubin ge masekkatu hama arimatin kulun dene kare beeto koffa gossa huras megima ai imaza gol jehuni ade mubin ge assist ko wara technically hama rangal kulun dene gotuga faha koreni gina player unnaki hama eagles ke miharu assistant coach ak demme irshad din talmena fenige mide edu matchga mika mihiri benchum beeruga coach ek gotuga de harakatar isla anil me rima hama algon hama adi faha kollana me eagles ke mitiba gina young player unnaki ga ganaka ihsan santi coach me ga ganaka miharu tin hare war vejje player un gowa mase kurata hemima wara rangala santiya ekudin hunnani dassefa ege ituru hama ekudin etibi hama battan kofa discipline kofa youth level lung hama miharu mi fennani hama emme senior level ga hama dandallage me kulemun annata hama gamus mi santige vesama eagles miharu algonno me feni wada gannawa isan coach ki ni hama gamus eagles ka mi kamiyab tawga hama emme isdawren ada kura mi efarate algonno hama dannawan de Muhammad de tur farwa hodemu midani demme Yasfad tur faul algoligen commissary ganiya def mi wani eagles faratun hama mi fenigem midani miedu hama new radiant control kokgen hama wara rangala hama kulemun annatan hama libe bolaga ete koffa hama rangala defense koffa kulemun annatan mi fennani Asfad Chifan Fatem Korean Fonwadi Madablo I think hama gina bolata Numan win kuro midani fahatun miga hama rima hama alugonu hama takuraru kon hama alugonu faha koffin miga ginan hama matin kulen ule bolata ki hama miga eagles an advantage ke eagles ke fahatuga Numan fiyawa denhuri player ki ves hama heading rangalo hassako Numan ki miharu emme heading rangalo defender bunyasmi do karnuan heme gotun new radiant eba jehe mi high ball ta tankole madu kollan gole jaham beenun kam banna Hamza deveto David Jassal bola baruwi keeper Faisal hodi Numan ham midani ham fahatun hama wara rangalu game hama Faisal la wahaka dakkamun hama defense organize kuramun hama wara rangalu game kulimun midani Numan hama kariga hori defensive partner Hasiba ve sama Irshad detan ham fenegin de leadership nagagen Numan hama kulemun datam mi feni gendani Faro Ahmad Abdullah foul kori Imaz bol hodamulu meterega rima hama umera hama warang undaguwane digu bolata onneya bolata kule kam wanya ege iturun umeru fayak kule kam wanyamo umera ki avas nettun avas bolaga jihum huriha gotakum ve rangalu player ehen nuun gotaka kule kam wanya umeran hama gamus warang undaguwane Numan bola kore fonwadi far mabodos baram me fonwadi muni New Radiant tankole rangala tempo ega jassamundi hama vettijje ade amena New Radiant team badar Fasir miharu arimachaka nikume ade Hamza tankole medu teren kole munda atam me fennani Fasir emme rangalu jaga bay arimatin almendan hama gina mechutaka Fasir arimatin fudera rangala kole tam fenegen de ename seri wagutu kolu hama medu terega far ka terwi Sami do kole mubina
ವರ ರಂಗಳ ವರ ರಂಗಳ ಈಗಲ್ಸ್ ಪ್ಲೇಯರ್ ಫರಾತು ಮಿಡ್ಫೀಲ್ಡ್ ತೆರೆ ಅರಿಮಚ್ಚ ಕುಳೆ ಪ್ಲೇಯರು ವರ ರಂಗಳ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಅಂಗೆ ಗೆಪು ನುದಿ ಹಮ ಕೊಮ್ಮೆ ಬೌಳೇಕ ಕ್ಯಾರಿ ಕೊಲ್ಲೆ ವರ ರಂಗಳ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ವೆಸ್ on in attack ವೆಸ್ ವರ ರಂಗಳ ಕುಳೆಮು ಮಿದನಿ ಹಮ ಫಹು ಹಾಫ್ ಗೆಸ್ ಫಾರ್ ಸಮಿ ಹೊತ್ತು ಮಿಸ್ಪಾಹ್ ನಿಗೆ ಮಿದಿಯೈ ಡೇವಿಡ್ ಫಾಸಿಲ್ ಬಾಲ್ ಹಿತನ್ ಕುರೆ ಮಿದನಿ ಬಸ್ ತನ ಫಾರ ಬಸಿನ್ ರನ್ ಬಾಲ್ ಅಪ್ ಕೊಲ್ಲಿ ಫಾರ್ ಹಮ್ಜಾ ಬಾಲ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಕುರವನಿ ಗೋಲ್ ಕಿಕ್ මෙචු ගබාකි මති 20 මිනිත්ගේ කොළොම් ද 10 මිනිත්ගේ කොළොම් නෙමෙයි මති 9 මිනිත්ගේ තෙරෙන් දෙටිම කොරෙක්ටිම කසදි ගෝල් දෙන්නු ජෙහිගේ මෙවලෙනි FA Cup फुटबॉल मुबारक के सेमीफाइनल गेस में टीम बदल करी मैच ते एक सुमेगे नतीजा को न्यू रेडियंट को होता फनी Fazil ಕಾರ್ಯಕ ಮುಬಿನ್ ಮಸಕೆ ಮಿಕುರನಿ ಹಮ್ಜಾ ದೆಮ್ಮೆಸಮ ಹಮ್ಜಾಗೆ ಎವ್ವೆಸಮ ವರಕ ಹಮ ಬಾದಾನುಲಾ ಹಮ ಅಳಗೊಂಡು ಬುನಾನಿ ಹಮ ಬೇಕಾರು ಹಮ ಜಹಾಲು ಮೆಕೆ ಏಗೆ ಬದಲುಗ ಪಾಹೆ ಜಹಾ ಲಾಫ ಇತುರ ಕುಳೆದಂಗುಳುನ್ನಮ ತಂಕುಳೆ ರಂಗಳು ಸಿಸ್ಕಣ್ಣೆ ಸೀಸನ್ ಗ ಅಲ್ಲ ಅದೇ ನೀವು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಫಿನಿಗೆ ಅಂತ ಕುಳುಂತಿರಿ ಹಮ್ಜಾ ಕೆನ ಮಸ್ದರ್ ಕರಂಗಳು ಕುಳುಮೆ ದಕ್ಕ ಅವರು ಕುಳುಂತಿರಿ Mubin, sekali dice. Hamdan. Oleh awas sih dia menagadin mulle. Shifan Fazil. Kare mi faras Mubin masih kemi kurani Lisa Mubin nak Mubin Maza deve to masih ke kurian mis tangkole eterem bol jassa devoni Fares Mas eteria ngade wate Anil Rima demme vesama Messi hama war balala hold kolla kuleli bowle ngari maccha hama war rangala hama kule mummidani muli mechu hama mihatana hama Messi ke faratun hama war responsible hama leadership naga kulela tammi fenige midani za jasa bola sami hodi Mubin dan Farai Imrana masih kuring Fazil bola hoda mati Isa foul kuri Fazil karega so amido match ga ade Eagles team bada Eagles team ge medu terega kulamanda de kulun terega ade sami hodi Imran wara masekatu retu rangale bonanje hene wara rangalan hama discipline game kulum midani miga hama Rima kuri hama match tawge sama e playerun hama e playerun na algonda hiwani hama coach e havalu koffa inna jobu imme rangala imme simple kom kanne ada kurani ei bola
ಬೋಳ ಅತುಗ ನೋಣ್ಣ ವಗುತಕಿ ಎ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಮ ಪ್ರೆಷರ್ ದೇಂಜೇನ ವಗುತ ಹಮ ಎತಂ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಮಿ ಫೆನಿಗೆಂದನಿ ಲಿಬುಮಫ ಹಮ ದೆಮ್ ಮಿ ಏಗೆ ಬದಲುಗ ಮಿ ಫೆನ್ನನಿ ಲಿಬೇರ ಅವ ರಿಸೀವ್ ಕೊಫ ಹಮ ಕುಳೆಂ ಮಸೆ ಕುರಾತಂ ಕುಳೆಫವೆ ಸುಟ್ಟೆನಿ ಕೀನು ಹಮ ಸಪೋರ್ಟ್ ಅವೆಸ್ ಕೊಸ್ ಕುಳೆಲಾತಂ ಎವ ಫೆನೆ ಹೆಂಗಿಮ ಅಳಗೊಂಡು ಬುಣಾನಿ ಎ ಹಮ ಕೋಚುಗೆ ಪ್ಲೇನೆ ಎ ಇನ್ನ ಬೇಸಿಕಲಿ ಎ ಇನ್ನ ಗೊತಂ ಎ ಗೊತಂ ಎ ಮಸೆಕ್ಕೆ ಕುರನಿಯೆ ಡೇವಿಡ್ ಕುರ್ಮಚ ನಗಾದಿ ಬೋಳ ಮಿಫಾರು ಫಜೀಲ್ ಫಣವಾದಿ ಕುರೆಂಗ ನಮಸ್ಕೋ ದಾದಿ ಮಾವಾ ಗೊತೆನ್ನುವೆ ವರ ರಂಗಳು ವರ ರೀತ್ ಕೋ ಬದಾ ಫಜೀಲ್ ಬೋಳೆಂಗ ಎರಿ ಡೈವಿನ್ ಹೆಡೆದ್ದಿ ವರ ರಂಗಳು ಚಾನ್ಸ್ ದೆಮ್ಮೆಗ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ಡೆಲಿವರಿ ಮಿ ಅಳಗೊಂಡ ಹೀವಣಿ ಡೇವಿಡ್ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಫ್ರೀ ಕಿಕ್ ಮಿ ಫಣವಾಲಿ ಒಪ್ಪೆ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತೆ ದಿಯೆ ಗೆಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಬಂ ಈಗಲ್ಸಂ ಕುಳುಂತೆರೆ ಮಿ ಬಾದು ಕೊರಿ ಯಸ್ಫಾತ್ ಹಬೀಬ್ಗೆ ಬದಲ್ಗ ಅಹಮದ್ ರಶೀದ್ ಕುಳೆಮಿಣಿ ಕುತಿ ವರ ತಜುರ್ಬಾಕಾರ್ ಕುಳುಂತೆರೆ ಅಹಮದ್ ರಶೀದ ಕಿಯಸ್ ಮಡೆಯಕಿ ಹಮ ಮಾಸಿಯಾಗ ಎತಂ ಅಹರುತಕ್ಕೆ ಕುಳೆ ಹಮ ವರಗಿನ ಅದದಕ ಗೋಲ್ ಸ್ಕೋರ್ ಕೊಪ್ಪ ಹುರಿ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ಸ್ಟ್ರೈಕರ್ಗೆ ಅಳಗೊಂಡು ಗುಣಾಣಿ ಹಮ ಹೇಗೆ ಇತುರು ಹಮ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಟೀಮ್ ಗವೆಸ್ ಫಹಕ ಗ್ಯಾಸ್ ಜಾಗ ಹೋದಮು ಅಣ್ಣ ಕುಳುಂತರಿ ಅಮ್ಮಡೆ ಕೆಹೆಂಬಿಮ ಇತುರ ಅಮ್ಮಡೆ ಎರುಮಕಿ ಇತುರ ಮೀ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಂಟುಗೆ ಡಿಫೆನ್ಸ್ ಲೈನ್ ಇತುರ ಸಮಾಲ್ವಾನ್ ಜೆ ಕಮೆಕೆ ವಾಣಿ ಕಮೆಕೆ ಅಳಗೊಂಡು ಹೊಮ ದಣ್ಣವಾಯನ್ ಫಹು ಫಣರ ಮಿನಿಟ ಅಹಮದ್ ರಶೀದ್ ಕುಳೆಮಿಣಿ ಕುತಿ te maziaya ska futbol mubarak ke tashi hoda de mat ka me chumolwege maz skariga kuram bol hodi kuram ade umer bol he tere me wannani umer ero mi faro azira deve to jassa de bol uman difa kuri adves umer bol hodi hennames uman Isa bola hifen kuria midani Muhammad Rashid kar Muhammad masake mi kurani Fatun Samih Fatun ke Samih bola mi hodi ರಿಮಾ ದೆಮ್ಮೆ ಕುರಿಂವೆ ಸಮ ನೀವು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಒಂದಿಯ ಎಟೇವುಗ ಹಮ ನೂಮಾನ್ ಫರಾತು ಹಮ ವರ ಔಟ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ಡಿಫೆಂಡಿಂಗ್ ಹಮ ದೆಮ್ಮೆ ಸ್ವೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯೆ ರಂಗಳು ತಣುಗ ಹಮ ಪೊಸಿಷನ್ ರಂಗಳು ತಣುಗ ಹುರೆಗೆ ಬೋಳ ವಿನ್ ಕುರಿತಂ ವರ ರಂಗಳ ಹಮ ಉಮೇರು ಬಲಹಟ್ಟಮು ಹಮ ಅರಿಮತಿಂಗ್ ಅಣ್ಣ ಹುರಸ್ತಕ ಹಮ ಟೈಮಿನ್ ರಂಗಳ ಹಮ ಜಸ್ಸಮು ನೂಮಾನ್ ಫರಾತು ಮಿ ಫೆನಿಗೆಂದನಿ ಹಮ ವರ ಆದೆ ಹಿಲಾಫ್ ರಂಗಳು ಕುಳುಮೆಕೆ ಹಮ ಬುಣಲಾನಿ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಗೆ ಹಮೆ ಕಣಿ ಬೋಳ ವಿನ್ ಕುರುಮೆನ್ ಉಂಕನೆ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಗೆ ಮೆ ಮುಹಿಮ್ ಎಕ್ಕಮ ಕಿ ಪೊಸಿಷನ್ ರಂಗಳು ಪೊಸಿಷನ್ ಗೆ ಹುರುಂ ಕಣ್ಣೆಗೆ ಗೊತ್ತ ಬದಾರ ಹಮ ಉಮಾನ್ ಗಿನ ಫಾರ ರಂಗಳು ತಣುಗ ಮಿ ಹುಣ್ಣನಿ ವೆಸ್ ಹಮ ಗ್ಯಾಮಿಸ್ ಮಿಯದು ರಿಮಾ ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಬೋಳೆ ನೂನಿಯ ನೂಮಾನ್ ಗೆ ಫರಾತು ಈಸಿ ಕೊಲ್ಲಿತನೆ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಕಫೆನಿಗೆನ ನುದೆ එහෙන් හුරිහා බෝලේ වෙසම වර සීරියස් කො රිස්ක් ෆ්‍රී කොන් කුලෙ මුන්දාත මි පෙන්නනි ෆාසිල් ජස්සාද බෝල බේරුවි Oman refuno al bola akuram umer kare hasib bola hodi hasib funo al bola apadas matin run sifau Isa dan jasa bola mi Faris Miswi Hamza Kuria Fasir Kariga Uman kar midu ko naga dewe to masike mi kurani Ko kurmacha naga dim bola Samih beru kolli kas corner ka ಸಂಟೇಗೆ ರಂಗಳು ಹುರಹೆ ದೆಮ್ಮೆ ಹಮ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಇವು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಗೆ ಬೋರ್ಡು ದೀದಾ ಅಳ್ಮೆನ ದೆಮ್ಮೆ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಸಿಡಿಬರಿ ಆದಿ ಮಾಲು
Final Meshan Harkov for Dide, Derka Bodu Dide, New Radiant to Final Meshan Harkov Muni. Faras Faisal, Messi Kurin, New Radiant Kultin Falco from Yoti. ರಿಮಾ ಅದಿ ಎಹಾ ಅಳಗೊಂಡು ಮೆನ್ನ ಫಹು ಹಾಫ್ಗ ಫುರ್ತಮ ಹಾಫ್ಗ ಲಿಗುಂಡು ಚಾನ್ಸ್ ತಕ ಅಳ ಬಲಾಲಾರ ಫಹು ಹಾಫ್ಗ ನ್ಯೂ ವೆಸ್ ಈಗಲ್ಸ್ ವೆಸ್ ಎಹಾ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತೆ ದಿವಿಗೆನೆ ನುದೆ ಮೆಶುಗೆ ಎಮ್ಮೆ ರಂಗಳು ಫುರ್ಸತೆ ಡೇವಿಡ್ ಕಣ್ಣೆ ದಿವಿಗೆ ಡೇವಿಡ್ ಫುರ್ತಮ ಹಾಫ್ಗ ಉಮೇರ ಲಿಗುಂಡು ಫುರ್ಸತೆ ಹಮ ಅಳಗೊಂಡು ಫಹಾ ಕೊಲ್ಲ ಈಸಾ ಬೋಳ ಗೆಲ್ಲು ನಿಮಿ ಫಾರಿನ ಮೆಸ್ ತಪ್ಲೋ ಫೌಲ್ ಕುರಿಕ ಮಾರೆ ಫ್ರೀ ಶಾರ ಮೆ ಕುರಿ ಬೋಳ ಹೋದ ಅಂತಾರೆ Eagles के जो Mohammad Rashid कुलन निकुतुमा एक बोलूं जो हम संगल कुलन तेरी Eagles टीम का कुरी का हरकत तेरुवाने डेविड कार बीट को फर्स्ट मदीसा तेरे में वरना नहीं Malisa gol kurma chanaga din bolan faru. Mut Rashid bo matin diye ki pa Imran hodi. Temme sama Messi ge hama wara hama jehla beat kolla Messi ge hama wara rangal hurahe ke bunani thankole maduwi ye bunani. Hamza gol kurma chawras ko din bolan faru akuram. Ade Umeru karage devana faru bes ade faru kipa Faisal difa ko kure fonale. Fasir demme bole maseke kure. ಹಂಪುಗೆ ಹಮ ವರ ರಂಗಳು ಹುರಹೆಮ್ಮಿ ಫೆನಿಗೆ ಮಿದಿಯೆ ಡೇವಿಡ್ ಫ್ಯಾಗ ಜೀವ ಬೋಲ್ ಬೇರ್ವಿ ಅದೇ ಹಮ್ಜಾ ವರ ಬಲಾಲ ದೆಂಬೆ ಹುರಸ್ ದೇಗಿ ದೆಂಬೆ ಶ್ರೀಮಾ ಡಿಫೆಂಡರುಂಗೆ ಅಸ್ಸು ಮಸಕ್ಕೆ ವರ ರಂಗಳು ಅಳಗಣ ವಿಫಾಹ ಕೊಲ್ಲನಿ ಸೆಂಟ್ರಲ್ ಡಿಫೆಂಡರುಂಗೆ ಏಗೆ ಇತುರು ಹಮ ಫೈಸಲ್ ವರ ಬೋಡ ಬಿಸ್ನಾಗೆ ಹುರಿಯೆ ಬೋಳೆ ಮೆ ಉಮೇರು ಬೋಳ ಕುರೆ ಫಣು ಅಂಗುಳಂಗರು ಹಸೀಬ್ ಬೋಳೆ ಹುರಸೆಳಿ Hamdan Como chanaga din bola far Chifan difa kuri Isa jassa bola tankole maduvi Messi tankole madu demme Mijassadavuni David ball fa kure den David kare Mubin maseke mi kurani ade David Faris keeper adi ma den henna mes fonuwa levuni ade Eagles ge supporter wi adu almeda mi haru danwa chipku me soraka even medani Fasir run ball bear kondi Fasir to rangalu ball demme wara rangalu through ete kolla kappa mi bola dubbali hama wara rangalu defending ne Imran ge faratum mi fenuni de fawa ham minute ge kolum mihar kuri ambi dani addiya 3 minute kolum nimis miwani soba mi emme muhimma wagutu kolu hen unto match ek gahama mi fahu waguta ki ha second defenderun goal keeperun hama wara boda samaluwan jehena wagutu kole ei hiriyawe sama hede pali mistake un hama gina pahara punishment ehwima ha second defenderun box tereng adi defenderen nun kamuga vies ha second defending ituran hama samaluwan je adi Eagles half teravi kamuga vies adi New Radiant to half tera kamuga vies emme pahu wagutu kolu midani thankole nervous we player unta tibeni double me fatu ki pa Imran me koloni David jeheto maseke kore hen me sarmati bero hemeti bola
Maz Mazes bola ber vandu kolli hima aluganda hama hiwani mida gotun hama miyadu extra time kulene kama mi penna kulumun hama lafa kurun the team ko red teams goal jahana ma rangalu fursat ke hama nu fe dige moleni te miyadu meshaki hama natija nerenje meche final meche kamun hen kamun hama ituru gotu kole penalty ves daane far Imran foul kore hama yati ade Hamza kamfe mati gatun jehunu kama boda lafa kuren Hamza ge haraka tan huri gotun Muhammad bola Fatim Umar mi farz difa mi kori Muhammad Rashid Mubina Ismail Isa Fasih Sade Samih Hamdan Muhammad Rashid Mubin devana fara Muhammad Rashid faro mukkige wara rangalu paahe demme wara rangalu try em mifenuni mukki faratu faro Samih foul kori kululani kuda tankole baruvi hama wara rangalu kulume fenigem midani algondu mi hama iskola balagen egota ki kamuga vs mukki kuda player harigandu aadayage player faratum fenigem midani waran aadaya hilaf hama rangalu kulume hama egota midia emme fahum mazia mechuges mukki faratum fenigen die aadaya hilaf rangalu kulume ke algondu dannawan Sabon Eagles on team ge devana badal me gendani Muhammad Imaz Fabani Imaz ge badal ga Hasan aduham kole mini kuti de soba swa kurata medu mechke komme sisaba ka Muhammad de aduham fenna ne kama anikal sama rima mi hama extra time am misalaka dair wes Umer karega Hasib Umer far no man difa kore era waran us fursate rima hama thankole lassi Umer ege badaluga Umer one touchun e bola jassadi nama mega golaka won ekarigen ve kannege ituran hama desukuntu lasri numan ini carry ga hama anikka sama numan hama awara rangalu defend numan paratum mi fenigem midie de hama algon fa kollana adu ham anikka algon menna me Eagles ke substitute kam meharu mi fenigem midani adu ham meruma ki sanikka ituru hama New Radiant defense itura visnalanje nuniyamo hama ituru hama nurakkaleke gunani Numan fare far kure fono ad bolan far suder ka mati mi ai skulundere ka control kore wara ma bodas mati mi ti ai ei adu hamma ki alugandu mi bunu wani ei adu hamma ki under 23 Rajapaksa Mubarak kamyab kuriru e team ge under 23 team ge captain envima young player ka sama warang hama Messi eke ekkutan hama warang experience gina mechu kulefa huri Gaumi team of kuleta hama Gaumi team of sama first 11 ga bay mechu tak kule huri warang experience player ke algon guna do kariga mod apla bola hodi mi faro stena fara apla fono al bola ves do mora seri Imran Muhammad Rashid mes ball lebungir offside ga mehri fudara ga rangalu fursate ngana mes offside go sababu rima hama mi aluganda hama kuriga hama Ahmad Rashid ge paratu mikhala wara gina fursatawga Ahmad Rashid abud sunna ne ekhala bola taka bala wara concentration high ko offside malin demiganen gossa hama golu jaha kuluntere Ahmad Rashid ki miga aluganda menna hama maziyage warak gina goal take jaha player ammade yaki aduham mubina evana fara aduham ole baro e fara jassade mulle aduham erumun hama thankole bodan hama Eagles ke attack hama rangalu vejje itura move tan annam fara memima defense New Radiant ke defense hama gamus hama ituru undagu takaka kurimati vejje aduham hama kulen nikutum faru ran jassade bola sida ko fire kulewuni akram Muhammad
jasa bola tangole baro e fasir faya kulena kama bada hattang hori Isam far foul kuri far meru control kuri oppoya ade fazila devena kama bolen annane kama bada Imran bola tu hama seke mikuran nas bola beru of meti de nodi hametu ke kulun hama of meti ituru wagotu ke 2 minute ade bada referee dekkei Uman Faris Ismail Isa ade control koron mitire atuka johuni matin ganna hama gina bola tan Ismail Isa hama control kore to maseke koram medani ves waraka bolun jassal mu balloga hama kariga kuluntere ahurina me sama control ge dasha bola geneske kuleveto alugondu fa kolli he messi ebbes egota matin kulekam wanya messi tan kule undaguwane ege badaluga messi faya kulena messi eke hold kura tafatu hama molok player e miedu hama mechuga fenigen hingajje David carga Sifau David Scott defense mes bola pero meti Rashid bola berum ge kurin bola hoda kuriya midani Isa pina kulongero mobin kuriya duvvage tana kule uni Rashid Ismail Isa Ecco, miedo matches ನಿಮಗೆ ಮಿದೆ ಸುಮಗೆ ನತೀಜೆ ಹಾಕುಂಗ ಅದೆ ದಟಿ ಮೇವರ್ ವೆಗೆನ್ ಕುರೆ ಒಣ್ಣಾಣಿ ಅದೆ ಇತರುವ ಗೊತ್ತುಗೆ ಫನರ್ ಮಿನಿಟ್ಗೆ ದೆ ಹಾಫ್ ಫಹು ಪೆನಲ್ಟಿ ವೆಸ್ಕೋಸ್ಗೆ ನತೀಜಾ ಮೇದು ಮೆಚು ನೆರೇನೆ ಸಬಾ ಫೋರ್ತಾ ಅದೆ ಮೆಚು ನಿಮಗೆ ಮಿದೆ ಹಮನ ಒದೆ ಮಿನಿಟ್ ಕೊಳುಂಗೆರು ನೀವು ರೇಡೆಂಟ ದೇವನ ಹಾಫ್ ಗ ಮಾರಂಗಳು ವೆಸ್ ಕಮೆ ಕುರೌನ್ ಹೆನೆ ಹಿಯನ್ ವೆ ಕಿಣಬ ಫಾ ಕುರಾನ್ ಈಗ ಹಮ ಅಳುಗೊಂಡು ಫಾ ಕೊಲ್ಲಿಂಗ್ ಕುರಿಂ ಫಾವಾ ಪೆರಿಗೆನ್ ತಂಕೊಳೆ ಬೊಡ ಹಮ ನೀವು ರೇಡಿಯಂಟ್ ತಂಕೊಳೆ ಗೇಮ್ ಅವಸ್ ಕುರಿತಂ ಪೆನಿಗೆನ್ ದಿ ಏಕಮ ಅನೆಕ್ಕ ಸೇಗೆ ಇರುಕೊಳೆ ದಿಹವರಕ ಮಿನಿಟ್ ಫಾಂ ಅನೆಕ್ಕ ಟೆಂಪೋ ವೆಟ್ಟಿಗೆನ್ ದಿ ಏ ಅಳುಗೊಂಡು ಫಾ ಕೊಲ್ಲನಿ ಮಿಯದು ನೀವು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಗೆ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಯಾ ರಂಗಳು ನೂಂ ವೀಮ ಅನೆಕ್ಕ ವೆಸ್ ಏತಿ ಎಗೊತ ಐ ಫರಂ ಉಂದಗು ವೆಂಗ್ ಉಳುನಿ ದೆಂ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಹಮ ದೆಂ ಈಗಲ್ಸ್ ಸಬ್ಬಲಾಲಾರು Eagles sama Ferunin sure midi hama in defense in attack wahake ke hama wara rangala wara simple kom e player unna hama ga gandaka bunefa in a daga e zimma tan ada kuramun e wara simple kom hama algondu menna mi helmet faratum numan faratum mi fenigen midi eden ege ituru midfield tereves Eagles ke hama wara masakkatu garetu hai hama mimi young player unta player unta hama prove koddi fi hama player unna hama mi level ge kuleveneka Eagles team ngade hama fuderka rangalu meshe nimma mene no 10 minute ge kulun hama nimma da hammi woni kuriya meti anika sama ituru hivvar kurenje hena wagutu muhimmo wagutu kolu te turu wagutu ge 15 minute ge deha fa de 30 minute de kolu ene itura kuleru hama de team ave fuderka masekin hama boduko kurenje bunenje heni ni oredentu minikunani mubarat ge tashi ade mil kurang kolon Eagles minikunani ade furtama fara mubara kamyab kurmataka
mīga hama me rima alugonda hama ama faha kollana mi radiant timmana faharu mi tafi hodumuge fursatu libifa otuma eku mi hama ni radiant ge hama gina playeru alugondan hama waran hive pressure hama kommes faraka bolu terega uleni hem mi almenda miharo fenna medena ade for half ke highlights soba faw half badala ko baba emme faha ko de kam kinuni emme rangalu fursate libigin de kon team kabba de ona half badar ma rangalu fursate ke faha ganu kure kanne balava eha rangalu fursate de team kure et team ka ves libigin nude kiriyaves mi rangalu 50-50 demme hama umera elibun chance ege fahun umeran elibunu wantechun umeru kulelen libunu boleki ei algonda hiwani ei kanne mi kanne ge elibunu emme rangalu fur ei umeru effaru inside waage ge faage eteren kulelina madurukana eti faisal tankole mudagu viskanne ei umeru control kuruma fahu dem badadiru defender ni hamakoffa ei kanne algonda hiwani libunu emme rangalu fursataki Eagles team badar hama emme rangalu kulum team ge hama coach hingam je kulumba mi fenigen die hama tumes me gana Eagles faratu mi fenigen die hama mi hama wara tafatu rangalu kulumen hama huriha playerun hama rangala pass koggen hama libe bolaga rangalu rantannaga mu koffa in defense waage ki gelleiran hama rangala pressing jassa hama wara rangalu kulumen Eagles faratu mi fenigen mi die den hasakon miha young players gina player team ekga echen alugondu mennaka miyadu mimechuga hama games fenigenen nudiya mi de tur wagota tayaro mandaro ware tanu macha vehemu mihar midani mi gama mechuge kurim ves ihsanu samfa kolla poi Eagles ka mi geldene vesechen nete mi ga huriha ves pressure ngoti asuni radiant re evima ehem bunikam go vs komme go tevs final ek hunnana kommes faraka ekamu playerun miyadu hagigata punanama mi Eagles ke mi playerun ta dekki kuluma detere hama gamu sisanu hama inhama jehenakan yagin e playerun faratun eha responsible eha rangalu kulume e feniken ediye ehembi hama gamu sisana mi hama ofalaka wan rima hama faha kollana fahum Eagles mi gena de change mi de arimatin de kule de player unnaki waran avas ammade aduham itura new radiant un samalu wan jehe kamen mi aduham muda blocker mid ko fetere mi wane na far acha muras ko deve to mase ke kuri wara dribbling rangalu speed rangalu 1-on-1 kuluntere ngasi hama beat kurang hama emme rangalu kuluntere abunan jeheni hama eya vidda anes side on ammade ki sama eka player hama gina fahar rangalu position uga hure farannaga player hemi mi de player unnaki hama winga bunana hama emme furi hama de player unne ves alugonda hama bune vidan isa muda rashid deve to mase korena samuda rashid etere duvage ero vero bola jassa devuni terka boko ware vehemu mihar midani imami ware vehem ferima nuadiha minute kulumas pahu anekka itura miha teminima ituru miha barubali kamaka radiant ke penalty area kuri matin wara rangalu hisabakon anekka Eagles free kick e aduham mihodiha wara rangalu hisabakon penalty area medaka dimalu de ware vehumge sababun kulunterin ves hama visnan jehna wara baru kantette ke hunnane 90 minute kulun ero hama dandu go gota kannu kuriyan ettaga dandu onnani bola jehifa daale ves hama baru nika miharu hama gamusane player ves tired wefa hutta iturat temunima boot tevvima stakinu baruwi boot baruwima miga hama itura anekka vesama akuni veyat dama kahada kuluntereka undaguta kevwane miga hama gamus fasehen nuwane vissara gandu terega kuleka aduham mifar bola kuriya funwadun gas mihuri
වර රංගලු ෆුර්සතෙ මේ ඊගල්ස් තුම් බෝල ෆොනවාද බෝල තංකොල මේරි කිරින් මේ අද හම්ම මේ ෆොනවාලේ උනේ හිල්ලානු ලැබුණේ දැන් මේ බෝල් මතින් නුමාන් කුරිය මොබීන කුලේත මසික කුරියන් වෙස් උරෙන් කුලුන්තෙන් බෝල මේ හොදි අකුරම් කුරිය ෆොනවාල් ෆාසිර දෙවේතෝ ෆාසිර් ඩේවිඩ් කාරිගා දාන විෆාර මසික කොෆ බෝල බේර් කොල්ලි දානරක වර රංගලු ඩිෆෙන්ඩ් ඉන්නේ Identity gina koluntirin ade igose corner penalty area terega mihuri Faroes Numan difa kori usdana fara David jassa de bola to ham me hodi තංකොල ඊසි කොන් ඩේවිඩ් බෝල ජස්සාමි ලැබුණේ karega fara sa bola hodi enna mes foul ka fameti hamza එම්මෙ ස්නෝමාන්ගේ අරිමහම වර රංගලු ඩිෆෙන්ඩින් කෝණ හෙඩින් නෙමි ෆෙනිගෙන් මිදියේ me fudewaraka matin ade bola win kuri ves sama machan araha මේ අල්ගොන්ඩ හම කුරින් ෆාහ කොල්ලි ගන්ද මති බෝලතවග ඊගල්ස් එක මිහාරු එයි මාබොඩ මස්සලියක නුවානේ හම ෆයිසල් හුරුමායකු ඒගේ ඉතුරුන් හම නූමාන් හුරුමායකු ඒ මති බෝලතවග හම ගෑමුස් ඒකි මාබොඩ මස්සතක නුවානේ Numan ge partner den hasiboki sama digu kulunteriyen hedin na rangalu kulunteriyen kamu hama hedin tako gine bolata win kuram medani eagles Mubin ඔප්පොය මිදියේ ක්ලියර් නොකොල්ලෙවිගෙන් Isa aduhamma දෙවන ෆාර Isa haro akoram gaga jehifa Isa gaga jehifa bola bero midiyai අදුහම්ම මේ අම්මඩේ හම කුලෙමුන්දා වගුතු හම සයිඩ් වෙස් බදල් කොල්ලාගෙන් වර ෆ්ලෙක්සිබල් කො de arimati hama awara understanding ko me de player on igige mi badal ka kollagen kulemun anna miharu ammade mi fennani algonu menna waage lili ge side on kurin algonu men fenuni okay falin kulunuta badal kollagen kulemun datam mi fennani Fasir kariga hamdan masike mi kurani dan ball beer kolli dan ki speed ko fadan undago kolunteriyen hama defense ka wara maseke kora kolunteriye gotuga hamdan fa kurin sobas fa kureta himme maseke to ge reto emme rangalu ek kolunteriya hama dan ki ves de akuram mule muska hore kure fonwa faru rangalu soda difenige mide akuge keeper ves migadi undago wana bounce fa dale tankole hama me rima ham tifa kure hemmi vissara vehi dandu wetuwima tankole long range shotutaka achi gina kollafikam wanyam gina faharu bimmatiga jehifa noni mihe gyaga jehifa reflect ge unda bolata keeper waran undaguwane hama egotum defender unnavves bola control kuran ulumaki miharu vissaraga hama waran undagu kamakawan Fasir David Fala Sifau fonwa de mas uri gane igals kulunteriye Isa atu ga johuni Numan David we satu ga johuni demme bola control kurun meterega Isabu ade Dan mi fennane algondu menna oppoge substitute ka arata Dan naki mi season ga furtamu kolu hama defender ka vesege turun hama midfielder ka kulemu player emme kuriya kuleta mi fennane hama toppa litam mi ga vedane mi kommeswaraka digu bolata kuleva Den hifattafa umeru ege fahatun support ak gossa mi game kulenguleni kama komme gote best Den naki harikandum warugada biya kulunteriye de miharu numanake eha fasehen nuwane huriha bolegga win kuraka Den naki iskolum digu harikandum biya kulunteriye ka viti
මිහාරු මතින් බෝල කුළුමගේ ෆෑදා මිහාරු කුලෙෆිකම් වඤ්ඤාම ඒ සෙන්ටේ hama supporting striker ka gebuhuri hama umeru egotun hama supporting ga miharu heri hembejjikam wanyam miharu kulefiya ege asu foni libidane hennum bejjikam wanyam kuriga algonu mennan ein gotakun ekame kameya ben nukurevene fara danatum bola gelduni fasir bola fe kure midani henmes fasir atuga jahunu kama referee ishara me kuriya de eagles jehun nimuni man puriya funo ay bola hamza paga jefana kas beram miti control kurang hama undagu wegen ole tam rima algonno menna mifennani umeru hama boda oppo febi ma meda fabalitan mifenige medani eraki magama a kulun teriyenno defender ge gotu go umeru kule feshi hama midfield terega wessama rangala kule player randuga keeper no komme magama kalliya umeru hama kulena kanne emme rangala kuriha magama kas kulun tere gotu go umeru faha kurege medani Kuram kuriya fonwa bi bola ade ureden gello gas kuntere gaga jefa bere diyai fasir mule muskamir fasir kuriya fonwa bi bola ade dandi ga jefa minu kutena fasir offside ga mehre bola de bongero ara rangalu fursate hama kiriya offside wegen hama midiyai mes lemme sama faisal ge faratu rangalu save finige midiyai offside go hore namas Faisal gaga jefa dandi ga jefa bola kulge tereyan ai Farus Lidia ade bola annana koi Spadisa ade dive kuri kama referee midin mevi ade Messi avindu kade midakkawani area terega dive kuruma golige Spadisa ali harakan huri gotun hama rima mifennani Messi hama assu dive kuri Messi ma bodaka appeal kurumuge ane manzar take benipene miharti feni weda ganna wani tankole slow ko hama faaga nuwe jehe ekam safige wara nurakka tekule hagigata gunana me area terem ni bola dia foul tekul ko foti Messi ge ves vettun hama rangalo ekam tankole lasvi algon gunana den kare ganuman foul ade foul kuri David avaskuram wegen Sifao koppa da bola hode Thomas ke kure kan de referee Shifan David awahaka mi dekki rangalo hisabaku mi free kick mindi mi ugo tulipa Mikhail fursato gena fahar gola sida amaz koffa fonwa laf kan wanya mukiriya touch vehla sama gol tere akuram ekari gembe Faros Numan fahatun difa kore Numan ge hama wara rangalo defending ne Bishwe sama Numan ge faratu mara rangalo ko 90% hama bola tawga Numan minnani hama heading head koffa hama rangalu defense koffa minnani Shifan fonwa bola ki Faisal hodi miyadu hama gamus ane Eagles ke defense line bele hettumuga gina bolata defense kurumuga Numan minnani mi kurahaka vefa mer kuriya denna far Hamza bola fetere mi wannani Hamza ade Hamza kuriya fonwa bola faras mati vi era kaitere wade Hamza kuriya fonwa ali
ampuke hama wara rangal try emmi fenigem midiyei me faw gadi ga dene kuluntere investment bola kuriya fonwadu nu goten ne demme kolla hama rangalu sote mi tankole hama mativegem midiyei Fasir Hamza Muhammad Abdullah Den memkare ga hasib masake me kuri for Faisal bola win kore Eagle set John live meti demme Faisal hama wara bala dafa bounce vigadi ga hama timing wara rangala ei evves chance ega anen umerakan e bola uteraka matin a sifa foti ega hama evves chance ne den nama kommes waraka Faisal lang e bola ga charge kollagen kommes goten hadale munis kanne Faisal faro adinu mataka kulu kude kulaka medu kandada hanuni tiruwagutuge miga rima hama dehaf ke tere baki meti mi da gotad da kam wanya hama alondu ben hama iba ka dakkadanje e ko miswaraka penalty ya gossikam wanya hama dekologa atibi keeperunna balale iru sama ade hilaf hama mihar raje gatibi number 1 keeper ege iturum Faisal ki hama kuriga national team ge second keeper hama tafatu molu outstanding the keeper mitibi embedikam wanyam player unna hama ga mustan kole undagu wane e kahala keeper hunne iru gossa jahala Oman bola kore fonwala ni kahato David Umer muli muskom mi wannani tere David karega Oman masike kuri den ehna David devetu jassa bola David bola masakate no kore bola annane kam kannu badan hori kuram faul kuri isa hama bola control ge dasha genum foi bola isma isa to atuduma ki fasi hama Messi ge fire kulefikam wanya hama waran indagu komme player ka vesase bola ane win kollan e Messi hama waran rangala ena e kuran kanta e kuramun edani hama screen koppa hold kore komme faharaku de furta mahaf ge fanar minute ge kolo hama ko ituru agutuge minute ge kolo mihar kuriyam midani ade atkija nereng kule ituru agutuge de half David nang akuram karega mobile masake kurani Umer cara mi fare sameho foul kuri Denadi Umer dekulun tering ade bola kare hottila me hori Umer bola kure fonwana kama dafa kure weni Umer kanne Umer fuderga bara kure fonwana enu mes den gaga jefa metere me sabon ade turwagutke de half ke tere pratham half ke kolum nimige midei baki onnani enaka situru fanara minute fahu te subhas fahu kurgata penalty ade nani penalty ka ves fase baki invest team ka nuwan de team ge smeri hama evvarege tajriba huri molu de keeper
soba miharo ade boda fitness ke kanta kannenge mi fennani bahama boda neureden ke fitness tankole haywana kanne mi aro huri pulutin ma bada aro mika hama me erima hama alugondu faha kolling extra time kule mundiya gadiga hama vissara behin fefi gadiga e kommiswara kam mihar kulun terin hama itura vetuwima hama gamus buta istakina hama itura baruwane miha weight anekka fa hifatta go banhem bejikam wanyam warubali vefa hutta ituran anekka vesei ane ituru kamen yanne hembejja undagu taken hunnane miga ekon mi hisaba gos evs player benumen nuwana du kolla ka hama mi fennani hama komme player ves de team ves hama waran hibbarla hama warak kikuga hama ami wahaka dakka kulen benum watam mi fennani turuwagotuge dehafge teren furtama hafa badar magan ogotek gahama dominate kogen kuluni new radiant to enames new radiant ves rangalu goal jahane furseten hafge sama tamna kuregen rima hama chance ka wakala chance en adivis create nu kolleve de bola ebade de kolove sekam asu bunanama rangalu combination bole kulela pami fursate adi open nu kolleve e mulimechuga ves algonu menna fenigendi emme rangalu echchaka fenigendi furatama hafga मेरा लिपुन फुर्सत za Rashida Fasir mikuloni Sakare Hamdan maseke mikuloni Fasir gol adimaya kure fono adi gol ke tere wadege kade ni urede to milandu jahe turu wakutu ge ade devana half ke furta minute ge tere agondu bunawa ke mihar sentiment kala kulun terin range ga evara e gepu difa e sotu nagan difika wanyamo algono homa rima kuring ham paha kollin niharu long range shot ki fenuga jehipa nuniyama player e gaga jehipa gosikama wanyamo e keeper e gina paharu e save kuruma buren save nukuru hariwani e nukurevun kariwani hembi megotu ha Faisal la demme hama evs chance ende e gaga defender e gaga jehipa meharu tifeni gada gannawani sotu ane defender e gaga faga jehifa diye Faisal langama evs chance nei sentaya ki miliguga miharu ha mihatana eranjuga hama emme gina golu jahafa huri ekkulun teriya hembima miyadu sanekkas mi fenigen midiye yeti sentege paratun heme waram muhimmu gole sente mi kamyab kuri adi ehen nuna sama extra time ge hama devana half ge hama baki sada minute adi obe ekkulen hama miga nenge adives sama miti win purani komba ekkame turu wagotuge devana half ge furta minute ge kamyab kuri danda ekko new radiant on lead mikurani ni Fasir gina dostake kuluma duru ganiyagi sabun huruma fahu miedu anekkas kulen ara radiant lead binaga dini Mugin adum Sifau Kari ga den hori den kar beat kore to masike kore Imran miharu hama itura rima hama itura game avas velave komme gotevviya sama lead neguma ekko Eagles ke kulun avas vejje Mahmoud Rashid gol kuruma chawrus ka deme first Chifan gaga johuni Umer Fatung den bola miharu rima miharu gina bola tawga den na kulefiya den e ba e algono ham faha kuri e den naki skolun digu warwada player evima edigu bola tan e ba win kure isa kariga Shafi maseke mikurani unterin kahaden vette tan hama gina mi fennani miharu sar umge sababun dandu oda kaha dane Eagles team ge fahu badal mi Eagles ke hama
change midfield tereya ge baluga attacking kulun teriya me roni ade an saraki hama midfield teren wara rangala kulemu anna player ama under 19 ge hama wara hunarweri tafat mol kulun teriya an saraki aduhum ifau gol kurma choras ko din bola Rashid bole ngeri Ismail Isa rangala fursate Messi Migueluni ವಾಹಕ ನುದೆಕ್ಕಿಗೆ ದೆ ಪ್ಲೇಯರ್ ಉನ್ನ ಎಬ್ಬೋಳೆ ದುವೆವುನಿ ಅಮ್ಮಡೆ ದೆಮ್ಮೆ ಹಮ ಡಿಫೆಂಡರ್ ಕ್ಯಾರಿಯ ಹುರಸಳಾಲಿ ಕೊಂಡೀಗ ದೆಮೀಹುನ ವಾಹಕ ನುದೆಕ್ಕಿಗೆ ಮೆಸಿಯ ನಿಮ್ಮಾಣು ಇನ್ನು ಲೆವುನಿ ಹೆಣ್ಣು ನಮ್ಮ ಹಮ ರಂಗಳು ರಣುಗೆ ಫುರ್ಸತೆ ಮಿಲಿಪಿಗೆ ಮಿದಿ ಈಗಲ್ಸ ನೀವು ರೇಡಿಯಂಟ್ ಟೀಮ್ಗೆ ಫಾಹು ಬದಲು ಮೆ ಹಿಸಾಬು ಮೇಗೆ ನಡಿ ಹಂಪುಗೆ ಬದಲುಗ ಹಮ ಹಂ ಏದ ಫುಟ್ಟಂ ಹಮ nisbetwa ane devana kulunteriya bampuchuwaki mi ligu gahama huriha mechek gahen hama kulemun anna hama zuwan hama hunarweri rangalu player bampuchuwaki Ahmad Suhail kulunipati Ansar Imran Ahmad Rashid Rashid bo matin illa bola kipa Imran me hodi atuham bole duwi Oman far ball kuri Kariga Faris Akram foul ka from Yoti hisabu ade umera ridu card mi dekkevi Oman ball hefendan on tere gankas meru huaseli faro hasib bola kure funwala ne kam lafa koreni no Oman fuderaka tadu efa mihiri demme kuri tekulla golige sib mabola ves bara mi funwala oni mi kadiga rangalu bole go kurimacha lagen ade ಈಗ ಹೊಸ ಮೆಚ್ಕ ಕುರಿಯದೆ ಮೆoti ತಲ್ಲಿಬೆ ಬೋಳತಕ್ಕೆ ಬೇಡು ಹಿಫಂಗೆ ಬಜೆ ಹೇ Suhail Umer Fatu Muhammad Abdullah Faram Korea me koloni Den bole me arani enavara Korea me farsi Imran hodi Miss David Umer Muhammad Teraka rangalu timing ga demme teko kuri Imran de baki meti ham minute ke kolo mechuga urene ke sumakon kuriga meti ali fasir ke gola ka ekko Muhammad
den Fasir Fars kure fonwadi Fasir offside ga mihuri Faisal Asib kure fonwadi to masika kur bola fahata me Numan Asib Ansara Adhum Isa bola kure fonwadi midani Far Saro ennames offside ga mehri answer bola jassade wonu mero ba hisaba gya ganda ka bunana Messi faratun hama e free kick mishenuni ammade wara rangala try kuri ege fahatun e player offside wege mi libuni new radiant Fasir Sarkariga Hasib baseke mi kurani Far Fasir foul kuri Far Shafi fahatum beru kolli corner ka turu risk nuna gamwege Kurmati run bola heri no mese kuring en kuluntiring far den difa ko fa kuria mi fonwali Fasir bola muskam me wandani Fasir Suhail bola muskam me Suhail fonwali bola anakka Fasir fonwali bola mi paharu sada bela midiyei corner ka beruwege warangalu fursate migellige midiye mampuchuan nimmalan libun anekka ege hama rebounds nikuti hama anekka senteya hama ekamu sama nimmanu levige midiye hama ranuge fursate new radiant milibige bekaruwege midiye mechuge score ade new radiant match yagi kuravena fursate den milibige midiyei annon one keeper ekane beatu kuranjene enna mas beatu nukuravunu demme Demerima e goal hama gam is kameyab kolle unnama gag ganda kapuna nama mechu e decide wi ekam adi hama 1-0 ka mini hemwima hama Eagles hama mechang ambura a deven ham fursat e bawi David Den Far Fasir jassa Fasir ma bad swaro baje mehri bola tu wara barnu Answer Umane far kuria mi koloni So Isa bola hepan kuria midani Farwes ade Shafi foul kuri Demme Srima hama Messi hama warar rangala hold ko fa hisab hama Messi screen kurma fa warang undegu hama e bola atulung hama Messi warar rangala miyadu ekan e bakure hama anekka sama rangalu hisabakun Eagles mi free kick mi wagutu dandi wala bala hama mindi wara hama rangalu hisabakun libi in free kick So Isa First goal kurma chanaga akuram far difa kuri Mer kariga answer mi far bola hodi Fasir kas Fasir ko me wannane na wes far nan wala riti tekulle balala fasa bole sida Imran ke wara hama rangalu defend inne hama goal ek hama gag ganda ko bunana mi salaman ni kuri Answer
ಸಮೀಹ ಇಮ್ರಾನ್ ಬಾಲ್ ಅನ್ನು ಕೊಹೆ ಫರ್ ಬೇರು ಕೊಲ್ಲಿ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಈಸಾ o come c'è ora scotting in bola ero e famioti imma imme fahu minute de imme fahu minute mi haru kuriyam midani ade 30 midani aki mioti minute ge kolun ade ni orelenta ska football mubarak ke tashi milk kuru mattaka Faris Fazil foul করে David Hazib kar mid ko for David Fasira finna save pure no man mi Faris pa demes David tankole ega farwa bahatta da tankole barak kulen nam sente demes sama bola ligum ekarigen de 30 minute ko kolo hama meti turuwagutuge baki yati meti turuwagutuge minute ಸಮೀಹ ಅದೇ ಸಿಫಾವ್ ಗೋಲ್ ಕೂಡ ಚೆನ್ನಾಗಾತಿತ್ತು ಮಸಕ್ಕೆ ಕುರಿ ಈಗಲ್ಸ್ಗೆ ಹುರಿಯ ಕುಳುಂತೇಳಿ ಮಿದಣಿ ಹೆಣ್ಣು ಮಿಸ್ ಡೇವಿಡ್ ಬೋಲ್ ಹಿಫನ್ ಕುರಿಯ ಮಿದಣಿ ಉಮೇರ ಜಸ್ಸಾದ ಉಂಡ್ಲೆ ಬಾರು ಇದೆಮ್ಮೆ Radiant ಗೆಲ್ಲುವ ದೇವೇಶು ನಿಮ್ಮಾದಮ Radiant ಬೆಂಚು ಮೆಸೇಜ್ ಆರಂಭ ಕುರನಿ ಕುಳು ಮಗುತು ಹಮವೆಚ್ಚೆ ಕಮ ನಮ್ಮ ದಬ್ಲ ಬೋಳ ಇಲ್ಲನಿ ದೇಮಿ ಬೋಳ ಹಾಕೊಂಡೆ ಮ್ಯಾಚ್ ವಾಸ್ ನಿಮಗೆ ಮಿದೆ ಯಾದೆ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಬಾರಕ್ ಗೆ ತಶಿ ನೀವು Radiant ಲಿವಿಗೆ ಅದೇ ನೀವು Radiant ಬೆಂಚು ಟೀಮ್ಗೆ ಶ್ಯಾಮಣ್ಣ ನದಿ official manager super foul kuro midani ಈಗ ಹಮ ಮಿ ಕಾಫಿ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಲಿಗುನಿ ಮಾಳುಗೊಂಡು ಹಮ ಎಕ್ಕಮ ಫಾಲ್ ಕೊಲ್ಲಾನ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಮಿತರಿ ಮಿಲ್ಕುನಿಗೆ ಇದುರು ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನಿಲ್ ಲಕಿ ಏನಗೆ ಏನಗೆ ಪ್ಲೇಯಿಂಗ್ ಕೆರಿಯಾಗ ಮಿತರಿ ಮಿಲ್ಕ್ ಕೊಪ್ಪ ಹಮೆ ಕಣಿ ಹುರಿ ಪ್ಲೇಯರ್ ಹಮ ಕೋಚಕಂ ಆಸ್ ಅಲುಂ ಹಮ ಅನಿಲ್ ಮಿಯದು ಹೆಡಕ ದಂಡು ಮತಿ ಹುರೆ ತರಿ ಉಗ್ಲಾಲುಮು ಗೆ ಫುರ್ಸತು ಮಿಲಿಬುನಿ ಹೆಂಬಿಮ ಅನಿಲ್ಗೆ ಕೆರಿಯಾಗ ಏನಗೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯ ಹಮ ವರಂ ಮುಹಿಮ್ಮು ಮೊಳೆ ಏಗೆ ಇತುರುಂ ಹಮ ಅಳಗೊಂಡು ಹಮ ಗ್ಯಾಮುಯಿಸ್ ಹಮ ಮಿ ಇಹ್ಸಾನ್ ಕೋಚ ಶಾಂತಿಯ ಹಮ ವರತ್ ತೌರೀಫ್ ಕುರಂ ಗಿಣ ಮಿ ಯಂಗು ಕುದಿಂತ ಮಿ ದೆಕ್ಕಿ ಪರ್ಫಾರ್ಮೆನ್ಸ್ ಹಮ ವರಂ ಹಿಬ್ಬರುಗದ ವರಂ ಮಸೇ ಕೊಪ್ಪಿ ವರಂ ಮೊಳಂ ಹಮ ಮುಳಿ ಮೆಚು ಸತೇಕ 20 ಮಿನಿಟ್ ಕುಳುಂಗಿರು ಮುಳಿ ಮೆಚು ಹಮ ವರ ರಂಗಳ ಕುಳೆಫಿ ಮಿ ಯಂಗು ಹಮ ಗಿನ ಕುಳುಂ ತೆರಿಂತಿಬಿ ಟೀಮೆ ಎಮಿಮ ಇನ್ಸಾನ್ನ ಹಮ ಗ್ಯಾಮುಯಿಸ್ ಮಿಯದು ಮಿ ಬಯ್ಯಕಿ ಅಳಗೊಂಡು ನುಬುಣಾನ ಮೀಕಿ ದೆರೇಕೆ එකಮು ಕೊಮ್ಮೆ ಕೋಚೆಬ್ಬೆಸ್ ಬೇಣುಂವಾಣೆ ಹಮ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೆರಿಗೆನ್ ತರಿ ಹೋದ ಮೀಗ ಹಮ ಕುಳುಮ ಬಲ ಹಮ ವರ ಪುರಿಹಮ ಕುಳುಮೆ ಈಗಲ್ಸ್ ಮಿಯದು ಮಿದೆಕ್ಕಿ ಹಮ ಹುರಿಹಾಗುತಕ ಬಲಾಪೆಸ್ ಮಿಯದುಗೆ ಮಿ ಮೆಚಕಿ ಈಗಲ್ಸ್ಗೆ ಅಣೆ ಹಯಾತುಗವೆ ಸಮ ಕುಳೆಮುನು ಹಮ ಎಮ್ಮೆ ಎರ್ ರಂಗಳು ಎಮ್ ಮೆಚು ಅದೇ ಮೆ ಹಿಸಾಬ್ ಅಲ್ಮೆಂಗ್ ಹಮ ಅದೇ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಕಪ್ ಫುಟ್ಬಾಲ್ ಮುಂಬಾರಾತುಗೆ ತಶಿ ಜೆಹಿಜೆಗೆನ್ ತಿಮ್ಮಣ ಫಾರಂ ಹೋದ ಮಿರೆ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ತಶಿ ಮಿ ಮಿಲ್ಕುರಿ ಅಳುಂಡಾಕು ಮಿಹಾರು ಬಾರೆ ಮಿಹಿರೆ ನ್ಯೂ ರೇಡಿಯಂಟ್ ಸ್ಪೋರ್ಟ್ಸ್ ಕ್ಲಬ್ ಗೆ ಅಸಿಸ್ಟೆಂಟ್ ಕೋಚ್ ಇಸ್ಮಾಯಿಲ್ ಅನಿಲ್ ಕೀನೆತೋ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬಿ ಫೆಮ ಫುರತಮಸ್ ಫಾಹಕುರ ಮಿ ಕಾಮಯಾಬಿ ಹಾಯಕತುಗ ಎಸ್ ಕೋಚ್ ಗೆ ಹೈಸೆತು ಮಾ ಎಮ್ಮೆ ಉಫಾವಾ ಎದ್ದೋಸೆ
aharen furta mi team aive saharenge mi kanta mi iratu jami tahri milku kuran ahar azum kandalan ai heme mikanta ve maden haygotuga as a coach ahar wara furiyam vejje dima rangala me muluwima adi 90 minute hamwegen ituru wagutuge 30 minute ga kulumuge fahu half ga nandu mejehuni kinatto fa korani muli mechuga kulunterin dekke hivvara asu mega boda ahar munan hama kulunterin me anake thivvare den ega wawtake premi final match vejja fasi hen wane ehem vejja ahar mes pressure innana ahar men atuka sema erus tibi pressure ga kom emi hum dekke hivvara urihach dayake ahar emuhama asal ba sabas den haygotuga final match ha reach nudan anekka ha fasiyaku molet nuwan ha me final e dambi gotam meti kossa marhabani ade miyaduge khas final match ke final ga baat ko New Rangalu kulumaka fo Adaveri kulumaka fo Balivi Eagles ke coach Ayusan Abdul Ghani mihar alonda ko bayran ani Ayusan vidal fanto kinato tija med kini match ke kuluma adu kulun tering minek dekki hibwara kinato fa kora furtame so New Radiant hama mi hodi kamyabi hama president ka mi milk ko alon hama New Radiant to gahuri ha kulun terina sha ad management ra hama staff unna hama furtame sama marhaba kiya den alon man na miyadu hama ekani maduwi hama nasibu miyadu alon man na maduwi eden football aka kommes warakan onne eche mi lak mi kiya eche kis miyadu den alon man na mi eti maduwi den alon hiwani guriha daru alon chukachmu alon man komme ne bis alon man nang raj kurab alon man dam benu be hisab me devi fami alon ke terina New Radiant be kulun terina alon terina hama asri ba sabas waram sek ko pidamiya to fennane wen goal ki den hama reflection ji ware es be mon demiya to hama nasib alon man na me to New Radiant ko goti Eagles furtum fara gaumim baratu ga admi kuri fara mi furtum faharu ga kinetto muli season Eagles ke muli season alon warang hama hingama je Eagles mustaqbal warang ujala Eagles ka alon mi hama ni lakulun tarin taken ebatti bi hama mi mustaqbal ka alon abadas buna mi daga Eagles raj kurbi hama kuriyang we diyaharet tingaharet tere ka football ka hama gat baraka alon mi Eagles hawalu ta tingaharet tere ka alon me kommeset check karuga anga min mayani em alon me miti bi hama ebes ko ta alon me mayu senwe alon me raj kurbi alon me kulun tarin den onna season ek alon me me pura rangalu kamya me hoden kunan shukriya ade alumenna demme devige midiyai de team ge coaching ge bas soba Eagles ke coach ade ade New Radiant miyadu mihodi ge bodu hissadara ka hama gamu sekandani emme bodan hingame chene faratake niuge chairman ali wahidu ka hama gamu ebahin nuane bes befula kalonda ka miha ali wahidu hadam benuwe mi kamyabi kinetta ali korbani ada alonda hama Allah subhanahu wa taala hamda shukuru karan haigatuga alonda dekke gotuga miharu New Radiant ki dewe football age raskefan one and only raskefan ei devi rajya ke emme wargoda mubarata gawme mubara league FA Cup milku kori hama ekani kalabaki New Radiant te algon wara ofa koran algon ga management ga league milkuwe adi 30 first sahara fahu New Radiant ga hayatu ga gawmi tashi milku kod devne te algon wara ofa kora miyaduge match ga hammuli jumla ko team ge kulunteri midekke wara asako support namuna kinata algon dennevin huriya kulunterinna 30 first sahara vejje rajyega wara moliti kulunteri New Radiant jersey ga kole gostiye Patrick Shikaya, Victor Kalim, Kudamosa, Andere, Bavar, ita Kolonterin gossi. Me huriya Kolonterin me jersey taka. Kuri ummid ke me nuwengo. Me ummid ti Kolonterin hasil koddesh. He me malgon deke gotuga. New Radiant ke me duge ekonu Kolonterin. Kamyabi algondo dedicate kurani me 30 first sahar me kalaba hidume koddi huriya ponna Kolonterin. Shukriya marhaba. Sports Mohammad Ali Jamal Adi FM ke naib rais Abdul Mohsin Hamid. ade Korea Moti Presidents Cup football mubarat ke inam din ge rasmiyat
the team ge coach ge bas adi new radiant ge chairman ge bas hormona de me ge media soba de me horme ma Ihsan Abdul Gade Eagles ke coach ge waha kaadu aha liero fa korawun hama Eagles ke coach bunikam nasibu tannu dinumunde me do final ga badi ge media hama rangalu waha ke ba hama individual goal ke bunan jeheni new radiant ge sawatu ma tafatu ma molu kulu me me do new radiant ke kulu men no fene bunu ke sama goha kanuane hama hama me football ki gena faru hama kamyab gumga hama nasib ehi wegen hama kamyab hama gena faru milibeni hama nasib ehi wegen egotu hama me rangalu wahake kamis medana me hama gamus Eagles hama gamus medu mechuga rangala kulefi young kudinta dakka divi kudinna mi level ga fight kurevenakan mikahala bodu team aka den hama miga huriha gota kavve sama mi Eagles faratu miedu feniken die hama wara riti hama wara rangalo game den miga komme sebbe molwani ega hama nasib ehiwa team molwege mi nimeni medu meshge ade official kan koddevi farataka middle mihar mede bani ancheke sports minister Mali match commissioner the Meti Fenara DA match referee Shifan Ahmad Amiz. Ibrahim Tawfiq. de me faha ke almen ade new radiant ke chairman ade Wahid ke Ali Wahid ke waha ke mes faha kuregen dia new radiant ang ade medu mitashi milk kuregen me dia yanekka stiris fas saharu fahunne me fahun new radiant ang isu milk kure faade romi mubarat ke tashi milk kure mani mege tiris fas saharu kuri devani team inam debani youth minister Muhammad Mandir Jamal devani team FA munde khandani leon adi medal club Eagles medu match ke runner up team ade mubarat ke runner up team club Eagles Ismail Isa ke captain ge dash kam ge dash medu this season ga club Eagles ne hisaba go samiwani soba wara ujada kurimage kanne club Eagles ke meti me kulunterina badara hama wara zuwan kulunterin take hama kurimago meti itura improve wa rima mi level ga mi gina kulunterin ki hama gamus first division level ga mi alani furatam medal engi mi dandi walo e young wa mi kudin hituga azum kanda alambi irad kureviya adi mi faharu nuikam ga vies jehigen anna faharu algondu men gold medal len hodana me envi e azumuga coachuge me coachuge baha tabavegen egota maseke koffikam wanyamo hama gamus avas mustagubalegga algonda hama hive hama anna aharuwe sama Eagles hama tatten nagafaanagen embima egotan azum kandalam e gina playerunge mi furatama medal mi alalani karuga embima mi ekudinna dibe ituru hibwarakan hadalafa dem paharaka ituran ha masek kollambi ram medal len hoda Eagles ka mi team ki hama rajya ga miharo team taka badara hama wala kolleve fember ga team ekka miharo Eagles son sabit koddef mewani zuwan kulunterin ekkam ko hama tafatu hunaru huri molu kulunterin take ekkan ade prelims ka final mi garima hama huriha tawrifen hama miga hagu
mi wani hisan hama gaaganda kabuna nama tin aharu tin hataru aharu tin aharu kuri masekkatuge natija ham fennani ehem wima aluganu mibunani mi aharu adi mihin silver medal lakun nimunu kamuga vies madama nunkame an aharu nunkame nenge gold medal ei mikudinge future ebe te mitaga endima hisan nan hama gaamues warab bodu respecten hama gaamues hama libigembe aluganu bunani sanatu gani rajyege miharore me tajruba kar ek coach adi molo ek coach unuge sama faha korana coach राज्य के रस जमहूरिया अब्दुल्ला यामेन अब्दुल गय्यूम करीम वरन अदबर कमाक धन्यवाद Baratuka ade champion team medal adi tashi hawal ko devani rajya ke raisi jumhuriya Abdul Yamin Abdul Qayyum एकगा वडायनवाणी एफएम के नायब रईस अब्दुल मोहसिन हमीद आदि यूथ मिनिस्टर मोहम्मद मादिर जमाल bima ham gamis new radiant miharu season kurimat liru emihunge hama ettagete gawmi ubara mil kurumaki endima ekotun hama new radiant ge hama target चैंपियन टीम रईस जमहूरिया उशालुबा वादाग तशी एफएम ऑडिशन दे खादानी लियोमा मेडल न्यू रेडिएंट स्पोर्ट्स क्लब Baratuge champion team ade Finska football muaranu ni Gawmi Mubaratuge tashi Milkuri team New Radiant Sports Club ade medo mechka ade turuwagutuge dehafge teren devana half ge furta minutu ge terega ali fasil kamyab kodni nada ekko ade New Radiant match kamyab ko Mubaratuge champion kan hodaf mewani ima algondu menna hama fasir injury umaffa algondu menna nuhunna adi doctorun bunu fasir devana fahara mi season ga denen nufennane egota hiwe gendi ekam hama fasir lanka di umaffa bes farwa hodan as itura hama kulegene kamuge fursat ligumaki ei new radiant hama mi yadu mi tashi miliguni habigata bunana fasir ge gola kehndima mi hama fasir awmaki new radiant hama mikam wa hurime algondu bunani enasibu hurime mikam nigotam mi vi tajriba hore gina kulunterin taka ka ekko ade New Radiant team medo tashi fula amrone number sama zuwan gina kulunterin taka vesi ene team me New Radiant team ki ade New Radiant kulunterin almendang hama sobaya ishara ekko hama fa faulu kurun datan hama fa kure kuriga hama New Radiant almenna finigen dia kuluntere soba ekes ba ituru ihsastake none ituru fole libigam beba New Radiant mitashi huma algondu hama gamu sama hama handantake hama avegen dia algondu esa player hama president kabaki victory ga algonda e mil kurumuge fursat libu matte coach kamuge daruga ege iturun hama New Radiant ga FA Cup mil kururu algonda ki kulunu player evi miyadu hama mikahala adandi walek hama mikahala handantan hama avegen de hama hitan ara hama adives hama migota mikahala team ekga himinige medal ala level na mehima hama wara hama ufaveri hindu kole miharu hama midani player onna aha second team ge supporter onna be season ge emme fahu match medu kole ge midiyai de football season ja sada kamyab season ka vegem dani New Radiant mi season ki hemi hunge target emi hunna hasil wi kama mi balani adi huriha tatte nuligunu kamuga vies emme bodu target kan emi hun hama azum kondaili president cup mi kurun mi kurin suren New Radiant adi victory sports club president cup ki wara muhimmu mi waran uflalam beenun tatte kama mi faha kurani hama suzen wes egota
kurin faha kuri aba duwesama gawmi tari hoda hivve tarives ritiye huriha gotogun sarafa huriha ecche ka badafa wahake ki gawmi tashi mi wani New Radiant adi Victory Sports Club kurin deke goy mi innani warat tafatuko मुबारक के ताशी अदे न्यू रेडियंट स्पोर्ट्स क्लब जिगर रैसल जमहूरिया हवाल में कोते बनी टीम के कैप्टन इमरान सीजन गेम में फाहुताशी खुदा देंगा दे न्यू रेडियंट स्पोर्ट्स क्लब मुबारक के चैंपियन का होदा दे देताशी मी सीजन का होदा फमी वनी अदे जिरागो दिवे लीग तुरुंगा दे रेडियंट का फुटबॉल मुबारे ये तुरुं दिवे सीजन का खुलोन एफए का फुटबॉल मुबारे माजियांग होदा फनी नमस न्यू रेडियंट के सीजन एक गोतु का मी सीजन फाहा कुरे के मेदनी आदे टीम मुबारक के तेरे दे मुबारे न्यू रेडियंट दे कामयाब को फमी वनी और मैं साबों आदे Svenska fotboll mubarak ke final match ke nesten matka live coverage immal mafo TV control da New Radiant mewani bitashi Milkova